मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मीटिंग ताबीरी बापूनो पुतराम नोंचरी ngasi ke ko thamjari ba dialogue ki topic si from Tronglaobi to Ukhrul unrest spreads hoji hoji lai ba situation chi recently Tronglaobi ki da ko gi bomb gi attack ta apikli ba angang ani lai kitaba aduga maduda ko gi protest tawba khusaung ba miyam ko gi CRPF Atlantic kap thorak pa nomoina pantri si ki ba adugi thongdok to degi haurakanda series of event akoi mathang mayam ama hojik lakire adudagi 5-day total shutdown ga tawdana akoi garang recently mayam sina khongjang changkhilakpadugi saruk ama oina justice demand to form je laire aduga akan ba offer mayam thamgre loop singi khudam oina ko gi kokomi women wing gi maike dik tari kun manga phaw busida chap chaba fidip ama kari gumba ma sakai gi maike dik khangalak jagri hen akan makhongjang changchen gani kan haibe gi sigma demand su lairi aduga very unfortunately akoi gi tem ka som Ukhrul gi ambush ta mi ani lai khidaba sidagi amuk akoi gi makata na justice demand tawdana UNC na 3 days ki shutdown chathaki be wafam laire aduga khoisi sairak asida government ki side ki UAP ki power invoke to wafam mom laire charang nari ba unrest situation sida laksin na bidamakta both central and akoi gi state security force in da hen power p be gi wafam mom laire aduga akoi hojik ngasi maksu amuk unrest situation sigi part amu oina hojik se akoi gi kano sida sirari khong aduga sina kathel fawbada naga village guard sing akoigi mathau tawraga patrolling chatlaga leiringai da kuki militant sing na attack tawrakpani ge na haibadigi koigi naga village guard ama hat ki be wafam sima ngasi leire aduga sigi matungda adu kuki militant ga na koigi naga village sing ga fulai paiba sing yauna akan monga nomai kapna badagi koigi kuki militant ting na ba ani sibegi wafam amung lakpa aduga nomai kapi badu irang laksin na ba central force manak na pura laiba sing na amung nomai kapthoga nakan ani makimi sing go tanthokga kan laksin na be hona ki be irang sim leire aduga matung tarakpada mo koigi mulam aduga songphel khultai na bada surok mapanda koigi 31 BSF ki kambuna jangchen ba matamda koigi military na koigi chingna ba haitare asibani leiram be wafam sibong leire adu miyam khosaungna miyam lambi thingba khotpagi mayam ama chatharak bai khongjang mayam am leire aduna sidaida koigi miha sida chena ba sing city ka songkhul degi hauraga chena ba si koi kene bi gi mi ni haiba si mari leinde na sengtorakpa khotpa wafam mayam am leiri aduga Sairak asida koi 2023 ki kumchali sing ni kulhundo gi mi gi tarik ahum degi hauraga ngasi popo thoklai birang sing si keno gi president yaung tongan ba sida koi gi mastermind oba ma koi chingnei kaina chingbagi sairak sida mayam ma koi yauksil koi pot mayam am leiri aduna hujik amuk ngasai ki militant ani si ki begi wafam sida koi gi NP manipur kim gi mai kai degi masida karimta akoi gi phulai pai basna kudakta out of nowhere moi khunji ta changsil akan sida akoi gi mai thaba khot ba haurak padagi hat ki bani haimna chingbagi amuk allegation amuk tawrai aduga moi gi justice amuk demand tawri haitare loina kuina sangna matam sang adu leiga to central security force ki akoi gi kano moi ngak se na ba thambi haibagi demand ching musi myam am yauri aso main tawdana akoi gi recently Tronglaobi incidents degi hauraga mathang akoi gi Ukhrul degi koi gi yam unrest of situation am khak lak pa tanja sidaida koi gi karam haina kari leiba elements sing amasung masigi causes amasung saka degi pirak response hojik leiba ground situation sing da akoi kupna naina jana bai ngasi koi topic ke thamjabani khana naina bada saruka bina bai damakta koi gi studio do jelengsin do laibirai kai kumna jeriba ngasi ki panelist akum de ahana maktada MHRC ki former acting chairperson pabung khaidem ani pabung taram nokcheri ahum subda lengsin bidi besi retired colonel army veteran pabung colonel sir pabung taram nokcheri ahum subda lengsin bidi besi khoi gi social activist oja kiran yendrembam oja taram nokcheri ahan bagi jai pabung mindela lakjege pabung hujik lai riba sidaida khoi supna haidare ground situation ji kamai yengbi pabung series of charak chahing naiba crisis se matang me hum degi chai hum hayang chitangare phagadaba sidangari chida handaki tha April gi taruk taret lona batari ki nganta changa pa punga maga manga tabada Tronglaobi da amna pi ba tha manga chai manga gi machin mo pa ni tamthina bom kaptana hatkiba aduga loinana mama ge matha da tumjeri ba koliba angang ani du koliba mama bo chuthi na son begi wafam leigre chen de da ayuk ke nganta pung amaga mi manga da thokpa duna nungthin da haitare nungthin waram da nungthin yogada ba matung adwai da amu mayam na mapung kangdana haurak padagi asigu manungai taba thodo asi kari da mukta adumba security forces leina CRPF leina sigu mathodo se kari gi tholi bunoi da khoi sauna ra miyam na honaru bu tawdana changsil padagi adudigi aki khang pokpa kari tawdigi CRPF na khangau dana
आयन की तौफम थोपदु मथंग मथंग टेयर गैस कापा हाना लाथि चार्ज तौबा अदगिदि इसिंग चाइब खोटप मयाम मसी तौदना मियाम दे हेक्ट नोंमैना कापसिनदना मियोय हम हातखिबा अदुगा मी कुंथ्रागा मरी हेरना सोअनबा अदुगुम्बा सिंग असे मसी तौरब कांदा अदुगा मिट तारानी मुक्की मतुंग हाइतारे तांग 19 एप्रिल सिमकी 19 दा तांग 13 चीफ मिनिस्टर ना उखरुल चलुबगी हला मतुंग नोंमा पुंग कुनमरी फाद्रिङै मनुंगदा तांग 19 दा रिटर्न टू उखरुल की मरक्ता लेबा अदुगुम्बा मफम अमदा टीएम कसोम हाइबा मफम असिदा अदुगुम्बा यामना तमथीबा मोंगदा एम्बुस तौरकपदिगी तांकुल की चिलनाव अनि ममिंगना यारुई ngam basum of Kharasom village aduga chinaw sang sokbung naw of Tasar village hairiba ni si tamthina hatkiba aduga loinana makha tarakpada mayam aman tawreraga darak phaba chatpani haibi mamingda Assam rifle na without police yaudana chatkibegi thaudok magi gari ani mai thagiba Assam rifle na मागी चपचाब यूनिफॉर्म सेतना नोंमै पायरगा अदु अयाबा यावरगा चटपसु नतबगी मोंगदा तौगिबा चिन चिंगबा मयाम अमा लाखरे होजि लाइबदि हाइरिबा सिंगसिदा प्रजा मयामना अंगांगनि हाकिबा ममा सोनखिबा लोइनना सीआरपीएफ ना कापतना नोंमै ना कापतना मी ओम हाकिबगी मयाम मसि तौरिङैदा मु तंखुलनि मु हातपा मसिगे पुनछिलगा मे मंगा सिगिबत मी तरेट हाइ तारे तांखोल अनिदुगा अदु बाबु ट्राइन पान बाहु मनुदा सिगिबा मयाम सिगा अकन बा प्रेशर प तौदना मथंग मथंग लागतना मिन मंगानी तो चेरल शट डाउन तौरे मबंग खुदे मुक्ता हिल्स एंड प्लेन मपुंग खुदे मुक्ता अदु मा हने कि सिददि तम खतन तौरे नागा ताबा खतन तौरे कुकी ताबा अदु की खक्ते खाइबा लैतना मणिपुर पमदा बॉयल तौरदना चा अदना ngौरदना mayam se akan bapangna ayuk nungtin nungdang toan ba democratic movement da wakat mi pam azadagi khoge human chain azadagi rally public meeting achina chengba mapung gotigi tawdana pumla lang bapum chak po oidana ma leire then what is the response of the government of Manipur and the government of India masigi response hai nil haigadra hairoidra kari tawre angang ani hatpa adugo loinana tungda tangkolani hatpa asigi matang da military crackdown topum thoktabra NIA da sina baduna punamag yagadro NIA da sina ba es grasa tawbisi mayam kamanoina hairabane masi hanjin bu tare amuk to haining ba lamhen ba terrorist act chathari bu huiba uki suspected oyera kana masida naw sauba ma yaurane ba ai koina kapthari bza masida moi de exercise pe garani NIA da sina garani adu thabak ama hap garani that's all adu di thabak hap da jo sarkar na hap kada bani exercise jo sarkar na pe kada bani NIA da sina bse NIA da Delhi de gi laga sida torja ko gi chingi difficult terrain mayam sida moi kar to ngamde ai khoi de no gal to pe are mathang jo ama muk tau chi mai te se masida loina lo selaga ko gi dominating area adu thamna ba tawraga ko tokai na tarna ba tawgadam ne highway gi sum sagat na bigi khudong cha ba man pi bu gumna tawre aba maramdi masi sarkar na thingadab se kana na thingadab no hoji tawraga sarkar na niyom chumna loeno da to phalanda badigi angang ani halale act of terrorism do thadokna tawre mama sole penda badi masanta penda re khare henjena so hairum ta bani natra adordi sarkar na kaira dana pung mari mangai manung da phare pung ama nongdang nong ngandringai gi nongai matung pung ama ga mini mangani taruki nongai matung tarir ki pung ama mini mangani adode anni da om da mari da manganda taruk ta tare ta phaba yadribo miyam da horuk tringai da pung taruk tare te gap leire ba miyam na horuk kaduri se
asih maluk tu dah tahu dana kota na ada ki miam desu ngaktok naba control tahu naba temara kot per any mong am tahu dana ko angak papang nasingumba masih coming operation am tahu di arupa una hangdok tana ada yarong upsin dana ko ti hai dan hakta ada kana ko mana hai ba tauri ne na hai ba ko tauri ba tu video kapo ka tahu gadro adu tahu ka video kapo hai ba na te ne operation to bu video kapo hai ba na te ba khara aro na thup cho dum le dum tawi hai bi tu loi ba ni lo de so hai ri na ai asum ma tawi ja zamana ai asum ma tawi che nang na taw jage na khan ma du ne yaroi tauri de sini hai dun utpa man sang ya ba adugum na combing operation tauri miam ge satisfied oina na ba adu ge jaga da sipai chohum thajing gara chani thajing lising yang khai yam cham gi kali da kali ge na khoi chi lising yang khai le re west bengal da lising kun lok thok ki bu oi rong tang gi adu ge manipur police ke lising ni forum le rim na tro more or less adu ge village volunteer force le rim na tro icham cham ba ira lai ba da manipur tampak ki village volunteer force noi tolop matik sana pigani promotion pigani noi ching da leba terrorist mayam se jati bijate khaidana thiro haina haibada ai chake inara kane ching da commando thajin bada commando ki photo taune ba adudi sarkar na central government na haibada ki borab su ching tam ga changna handre Maitei police, Kuki police, Naga police, and Kaidopi Mong the Tore. Aduki Mong to Tore, but the government of Indiana, state government, Gamjata Banina, government of Indiana, Manipur, say, articles to whom Doigi Makada, Togai Beti, Yada Banina, Mother Gamen the Changi Banina, Treaty Madata Banina, Matuki Sokpaya, but Article 3 na, state Togai Besu, Manipur, Tripuragati, Yadi, Haibama, meaningful Oibama, Lebanina. Machidi yada banina Meitei se majority community Manipur gi mase lam heli masigi laloba kangbu Manipur gi oiba majority na tauriba ning tamata leba aduga naga haiba asisu mga kanba erogen ni haino uraga ani si mutat na bagi damukta moina plan na magaloina na adugumba hui angauba Kuki terroristing, Kuki Lona Magnate, Kuki terroristing Manipur Tugaiba Pamba, the Mapandaki Susangapa, Materon Kangdaba, Manipurilon Kangdaba, Mayamaga Punchileraga, Tauba Share, Christian Chuchaliba Share, Masi, BJP Lusingba, Hindu Pamjapa Kambu, which in the Sijin Naraga. Tingnana Bohonaraki plan, Amara. I will say, Quena Amara, no Quera Hangi Kana, the Koibiru, no Amatani. Proxy war ni cookie na bukali tawong mutige koida ha ay haidi cookie bu hantani yem bigena taba kali bu tawong am de magi matung da kanana lepi adugi wane bako samna arda mahabharata bhimna arjunna kaurab ki chau raba sakte kali bu tawong am gatege moi masage khara hai jable so krishna na back tawgi na tro krishna na back tawbuduna punamak asi moina ngameba hoi madu wari do oiba yai aduna mo ora aduna hojik la eba sida government chi khangde phana phagata ba oina khalami hani do ichai na una oiba do chummi nangna thabo to bungam drabti to oina mayam laure phatke draba president rule na payena tawre president rule chu tha tara tora me champut oira me adu de phatke draba chai chu maru mapan Migi Mayana Rana Pratap Kobamna Sason Tauda Sarupati PC Das Kobamna Igi Mung Saba Tauda Sarupati Igi China BJP do Aduna Puraga Aina Haraga Sitauna Namagi Makong Hamu the Chak Tongone to Imun Saba Lidra Aduna Hana Parani Haidana Koi Taubaneva Tani Hindingare Hum Parakadore Amu Akaiba Tore Kari you know combing operation she took the bride in the top of the Tawi and a Hayaba. Combing operation present combing operation boom mayam the Takadro. Question the Tibetale Camera Nami and two Hagadra. Chume Badu Hayo Hibernate. Combing operation the Pong a video Namo Hibernateva.
Pungama ani ohumari to Bayabana to Pahalgam get to Minikuni Toy the Natro. Modi ji na hari Pahalgam get me Pakistani Atopolam Damni terrorist training toponi Adudeki Torpa Kambuna highway to the Narendra Modi am Chowna Hydro 22 minutes 22 minutes with the correct down to Loin Pare and I listen how you trial to table learning Rochita later. Narang Nahan Tankulum Doi da Kunitoida Chay Mapare Operation Sindu Aduga Sitobudo. To me, Pahalgam da Micham Kuntaro Hinduna Namba do Harkibudo, a question on Itana Awabo Pondo Eco. Adu the Bauda Pakistan gi Pahalgam gi terror attack ado Adu di terrorist Apabudina Teco. Aduna Karabu Pare, Nupi Angang, they could Tade, no Modi, the Tamu, and Paugimatung in Yavanico. High Nupi Angang, Kandoga, Moikuntaro, the Halina. Adu get Tamtina Hatpado, Adu Patabane, don't condemn to ever. But here, in the state of Manipur, pick up a Tamangagi Angang, Jay Mangagi Angang, Adiki Jiri Bamda, Ta Hungi, Jay Kayatani Pangi, Jay Taragi. Adiki nupi yauna taruk mapumrang kang da na hat kiba kwakta da mapa masatu mingai da nungdang da lo na hat pa ching chan ma chat pa yang kare ko sigum ba mayam chita tai do lo ne topi ro angang hat pa nupi hat pe du di Narendra Modi na Amit Shah na asi bauti chumde he haigedam ne ba si ba chuna ta ba kuki gi ne hai ba nupi masa ne chawmin gar ba na harol sing na Mapi Yaudana Toba protest. I could manage to condemn to Iko. Nupida to Toba to the cookie or a more yadi and maintain Nupi Mam Aduga. Help Manipuda like watching Tampunam on a condemned Toyaba. Ado Nupida not a chata but Toba, Mate or Su, Mayumakaidu, today may Tadu Eva. Kachu Koina maintaining and a Kanderaba. Ado the day Prime Minister say, make up to Eva. Right there, Pritchivida Kogi. Even Supreme Court, Honorable Supreme Court, so Motoga local level. But here, as the Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, me not the bagi, among the Mioi Mana Machamasu Shiraga, Igi Munda, State Koma Panchi Machani, Asida, Manipur Haiba, Macha Mataran Panchuba State, Tran Panchuba Macha Hirasi, Mapima Pasigi. Asigi, Massacre, but the soak with us a moment over there. Eh, can you hate all the war? Come I told him, no, hey, hide an hour upon Doctor was say. Mui Bukunai, Chana roll, not a port, or Aduna, quite hand around you that Sandoki Dore. Aduna, Sumaina, the well like which is the Sarkarna, I couldn't tell holding Baport Ador. Tawigi Mahuta, Amu. Hayang Angoron Tora Ani, Hangchit Adu Torani, Mayam Puna Hora Ani, Haidan Hana Labor, Unlawful Activities Prevention Act 1967 G, Section 43A, Hana Dumlija Vanaboko Mi Pabokot Pigi, Aduda, Sakti Yama, designated authority to Hana Kandeva, Adu Kaleraga, Madugi Makanda, Hana SDPO Madiki Tada, but Munami Pami Punta with the door, Hosiki head constable. Aduga Zamanda, Gitakna, Tawayara Gandhi, Hayaba, Adorti, movement of Kotuda, Impala Reliament over the Morang, the Marapa Kara Med, at the Mosi UAP at the Pavia, coaching the Yaurame, the Impal Cotton, Torga Moyara Buji, at the Moranga, over Relium, the Impana Yaura Buji, at the UAP, Gimasak Lady, and a Pagin Namgi Kodong Sava to be a lab. Okay, UPA ki matang se ani superang su lakche ki pabung ai kan pabung sa talak se pabung hujik lai ba yam kano se yam khre hai tare iben macha macha che mi hat mi pun gi mathang asim gi thoiba mayam se hai tare andu si gi kano si violence yam accelerate torok pase du gi si ground reality situation tension hen kalak pase se pabung gi mot di kamaina upi kamain thamdini ngasi tabir ba khwai punama amasung yam ba amasung no isa wo ikai khumlo cheri ai ahan buta point si kara hajege ngasi akhoi punamak se manipura amama khunai mo de lebe sa manare khunai si akhoi karam mong de hingi punchi to aina masida hajara roi ngarang kari hoiki ngasi na kari hoiri amo hayeng na kari hori kene se hai akhoi khunai si hai bangam tre
aduga Prime Minister Narendra Modi na sukyam kuina sangna akoi gi maram da wahi haida ba ki maram sisu khara lerami maram di man hairu raga ma beyond his control da leiba masigi akoi manipre thoi ba thodoksi akoi gi English ki wide if you are inside the frame you can see your own image na lei akoi manipur da leiba mi sing sina akoi gi masigi root ko se karai di tholak pano si akoi na khangda ba hum tawre ba ko ma series of killing se masi plan to ba mem plan to re ba masi ai haji ke 3rd May 23 dagi hoji phawda lai ba se si akoi foreign hen ma yaw ri ba aina haji deep state CIA se masi akoi na hek hawta America gi mi sing ju ugra bane ba ko moi na ngasi cookie community silai da ma khoi funding ma yam chong pi ri ba apa khulai je pi re a drone phabu supply tor machine ba masi sei humdra gi mamang da CIA na atopa state ai kon mathang da hajarake masi moi atop da tawke ba ihalam da koi maitai ko kugi kap na hale mathang da jila ga la e ba who is next mathang da so ba community ma moi plan thor khine ba ko masi soidem tor khini ai ngasi hajare sini adun makhoi si yamna long term plan ne ba tawrei ba se aduna CIA gi moi America funding da di masi akoi long term planning na mathang akoi na khang da ba mayam tholakhine akoi khalu da ba khang da ba uru da ba mayam tholakhine ba aduna akoi na khang da na India government ga 1st August 2005 ari 22nd August 2008 the two agreement signed to se manipur government sign to ba si masi wakan akoi kan vision to hodre masi ki khwaidagi shu gi agreement gi khwaidagi akoi gi asoiba sina security force no mikapiya da ba ade manipur police na su khukit no mikapiya da ba si masi khwaidagi saw mistake ne atei loin tok sheba ai no moi pairaga no mikapiya drati kari kane ri ge bai ne pairi no mi to madu wa khanda hotre ba no moi kapat lam hele ba si no warapiya drati kari ai no le ri ba to adu na ngani mansi manipur se maning horo patra ngo sa manare ising hajel sugun thalero irang chugloi loiro ba ko aduga akoi manipur ga brahma ga border 398 km ni border si pura forest ni ko pura forest ni fencing dawti kilometer tara to le trangwa to re 400 km tara to di ka sunati ba ko aduna pura forest hoi ni na kuki militant sing ge boy free movement le raga moi changai ba se akoi manipur gi manipur de le kuki oiro nadra adagi oiro ama oiro adu pura movement si yari banina aina khwaidai nga ko mana manipuri assembly hall se ko imphal le li ba si da BSF na nga e BSF ai si the border security force hai ne ba makoi gi deployment di border de wai ketam ne ba manipur gi india gi state amata da BSF na nga ba assembly hall mo le mo ba akoi manipur pa ja sing anga mathau sing adu de gi uniform set pe le ba DGP kari ka si mo si deployment of troops se mo khang da ma le ba akoi MLA kari ko mate hajar roi ba police Kangu sing na haigetem deployment troops si assembly to BSF nga po hong na pro assembly si dati police nga po ay hongga na po nga po ay assembly kasi to ni hongga na nga po ay adi BDF na su nga po ay ba masya ako ya soy ba na ako soy ba siya ako kangjedre ba ako yam kangdre aduna devastate na huji destroy to ba siya humdra mang Iran na 1953 hokle 53 Gokte mila 1954 ay sum reference ni ko ay harise Mone country how country tara mari sure ba ko dribs thugara Congo ade Vietnam Chile ade Afghanistan Iraq Libya Syria Ukraine Indonesia Sri Lanka Bangladesh Nepal state tara mari si moina loin thugai hrab ne ba ko divs te sina moi target si kamai do gi divs resource manipur si resource am lei haidana akoi the resource mineral resource akoi oil phangi thau phangi ba ko yam atang ba akoi kano ko mineral khara manipur de lein tari madu su kon target hoi doi ne ba adu de ato ba strategic position si manipuri position si kamai to strategic military point view de sune ain hajari si akoi yam no strategic yam important place ne akoi si manipur gateway ne ba China na sanga ke harasu Brahman sanga ke harasu akoi gate ne ba masi China no bo hauji India akoi manipur thui moi mambi moi wakhal ma thadari bane ko America le minam China ji som de son la kane ba ko aduna moi gi sidai intelligence agency se moi si funding si NGO de tawi ko India ge Congress maming panjara roi president ne mata ma akoi gi Soros ki akoi
open foundation to gi president no yaw ki ba ko madu chumi chum de mam har economic sanction asi akoi manipur nga si parja si anga pun wahali si kainu khangba moi deep state ki policy mane ba parja si adu ti wahalaga moina hayeng begging ball ki mong de la ko to adu de moin hai bu ti an ba ne ko adu atoba mana akoi leadership se mo change to se leadership change to se moi policy mane marak ti yori ba si adu de gi atoba na weak institution ati ku long term moi kyo soi ba se lai bak si de akoi matang sum chang na tholo khine deep state mol india government na ti si mani government su ngam tra ba manipur chi minister nuti ki chile su masi manipur masi unrest dum lai ne ba ko ain haja ba ti atu de atoba mana akoi si de oi rei ba se hoji democracy election to ni khone ga hari ba democracy ki election to bu ye to bu ye moi khudong cha ba si 27 election to ni mayam to ni ba se ai haja ke election to bu ye to de adu na maru na ti ko ade deep state mol de cia le re ade de gi mossad yaure ISM M16 masi country western country me am pulaga deep state se mane bo maram di mokoina rising india jo re akoi development nation itna masi namda na ba cheli bane ko ade de gi USA gi pentagon am si USA gi headquarter ni moi gi kayam na moi si fan se a defense moi yam chawbo kanoni ade de gi moina thami civil gi ne akoi IS officer de deep state ki mioram doini IPS officer de mioram doini moini involved to engage to se civil servant police officer mayam CIA department mayam de aduga khwai sathiban funding se central bank koi world bank at big bank se moi link ne deep state ki adegi media sima housing india gi media world media se moi totally control to even manipur su mi khana tum control to ne ai election gi matam phangje ai ne MP candidate doi but ai wang ang matam phangi de ko adumaina masi foreign hen ngakte ne sane be paisa ne lei bia mi ngakte ne ba adu example ai ja Pakistan da army ne ASI sina moi civil government se moi control to Pakistan ne khwai dinu ngasi army ne adu army officer sina khwai digi woi ba mako woi ba civil officer prime minister thami president ne modi moi rubber stamp don thambai wa ne ba adu even in army ai army le jaram ni ko secret service fund nam le ba masi akoi da akoi na secret service fund se intelligence ki networking da akoi gi source me am di pau phong pusing da akoi na fund paisa se mana pa ma pi adu india da dum lei adu na ai hajabati manipur da ngasi oi ri ba se masi ai atei hajara roi deep state ati CIA in both foreign hand sinane ba masi ni ai maruina hajage aduga ato point am ta haja huige ngasi manipur se boiling pot oina boiling pot leidana hang mai horga sum charaga sum thamaga ama hapsana ma so oide ba atu laini ade golden triangle chan hoji akoi gi manipur to ship to bre akoi sing masa mai bramaga punsan ba boundary adi degi manipur hill phudi mo hoji popi cultivation to city masi control to bongam moi aduna akoi gi true color se deep state involved to have true color se akoi ngasi mathang series of feelings incident thoiba mayam sidagi thole bang hakne ba ai batang sida silo sinja okay pabong hujiki se ai mat question amtang hangjenim gam tang thole pabong hujik deep state ki se pabong ne yam phajana hujik explain to bi deep state ki se pabong ten tak na du akoi hujik lai deep state ki achok ba khut ama yaw bra ha bi mayam aso question mayam to bi koi scholar mayam na do siki matang ki da koi gi ngasai gi wahal lagai na pabong na panbi ki do and by the end of December 2024 da so koi inflation ki chang se wang ki ba 9 point something adu mai lai ki pot lai bani adu duna masida koi gi praja mayam china state da koi gi sensible oi ba wat pa hai gidra sai matang ki da aduna na traga hujik jik thoi be issue mayam koi gi rehabilitation gi the Iran gi crisis ki mayam chino overshadow tau ki banara sigi deep state ki na traga political structure na traga cynicism je atum akoi na tawra kari bu hongdok pangam duino kaina khan banara understood to wat panara swai da katang assertive oi wat pa miyam sina asi matang de kamai thambi aina solution haibati amon solution haibitare hauji thoi basi kamai tum thoi no ko akoi beyond our thinking de lere masi aina ngasi yam mun na pa to lai khara pa du te na wakhan lak bane akoi manipur te hauji ngasi oi ri basi akoi ki india government control to ngam tre have manipur si hauji ngasi beyond their control de prime minister na kari bu haidri to masi america su friend oi ru ko foreign yam khara aina haimokti haimin thopani ko masi yam ka sum lari mayam su deep state ki ibam leri ko masiri da jai
JJ Deepak Nama Masi Senior Advocate Supreme Court ki माने जुलाई की 93 दा 23 दा माने फजन हाई कर बने अदुना आई सी ऑडियंस दने आई जुलाई की 23 दा इन हाई जकी बने अखोई मणिपुर थोई बसे डीप स्टेट की खुद योई को चे इन हाई जकी बने सही अनि गा था तेरे की था मापन की ममांग दा इन हाई जकी बने पा मासी थोई बसी करी की नो सुम कंट्रोल तो ngam disi India na kuki control to ngam si kaisule bab na tin hai biya pa ai command to re kuki command to jere moi discipline force ne ma silai ba si kuki real manipur ki kuki to nati ba moi ne por mayam ji infiltration heavily influx or ga khoj nai khai rak ne ba adin George Soros hai gi bam lei ma president na mane nai khai rak pa se ihala ma Indonesia nai khai gre Sri Lanka nai khai re ko adagi Bangladesh le Nepal le pase deep se ki hoen ngatani masi to moi 70 years mang to rap le moi tek ti se mane ba adina very heavily funding le moi award bam le kuki gin award bam le roi okay baba khulai yu wa loi paisa wa loi moi gi mi wa loi mi na brahma rom ni moi mi ati thajil even America gi city or mi Ukraine or mi di atopashu moi dress manara masak manaba thajil lakane ba kuki man ba Indonesia atopadi brahma degi kari degi leidna ko japan som degi adum thajil lakane ba aduna yam chang ba kainu ni adu khitang akhoina aina hajaba akhoi pulap punjan ma darkar le okay baba okay thank you so much deep state ki matang na pabung na su yam phajana hujik toi bi su si ga relate ta hola kan da yam phajan thambi de sigum si sina taseng asigi deep state che kan oi tar ga di prime minister su control to bangam dei form da lai duni adu ka masi long matam sang de gi plan tar ko chatharak po oi duni aduna masida kuki da funding to bagi am chaung na pot am ka su mo gi back ta lai bendana khoi gi mathang amaga makhana la pu hujik na ga gam onse la koi pot lai tar ga di mathang da kana go onse la ka toino hai basi mo gi di strategy do plan do makha da chatharak po oi tar ga di swai matang gi da achau ban deep state ki khud ama yaubra ama song masira achau bo hangam di lai de hai da nei na ba achau area ama su lai de pho matham jage ai zakran dam lak ti za ozagi ona hanu mota hujik lai ba thuk lai ba mafam khuding ga loina sandorak le ba irang tense hen ga lai ba se ground reality situation je oza kamain ubi kamain thambi ni uza lengang na mogi tawum thokpa lobom thokpa masa gi moral responsibility do matang matam chana lahou do na irang chigi sum escalate tok thuraga haib tare ko torbum bangla da hogi po ne aru hojik ngarang na han Tronglaobi do Ukhrul yo ba haib sigi ta gi wafam na te torbum bangla da khoi gi 3rd May 2020 da hogi ba amba mai ta ba mai chahan ba hor ki ba pot khoi gi Anglo Kuki war century gate mai tha heaven namara tau ki pot ri horaga ngasi bo adi mamang di gauna moidi yam sang na jelegam project ama toroga khoi gi hojik khoi gi elected sing gi marak tegi ani Kuki tribe insert option ba hogi base amuk chana draga chanan gi ba pot sidagi karak podo ji moi ohum kari na si marak ta mastermind of the conflict ne hariba MLA ju oina BJP ki oina leri ba Paulinan hawkip na magi adu jelegam project ki manung gi magi mayam sing gi manung yalak pa magi tangkak na ya pa pot sing che government na tangkak to chap chana thadat lo da ba adum chai ba mai du gi mathak ta khoina ta seng na haraga de dum thau hajen ba mana na thokpa pangkhau e ba thok mayam ama matam gi puri ba lengak sasan si tawiri ba mayam sing sina moi gi responsibility chap chana fix tawraga terrorist sing na tra extremist sing haibdi khoi gi suicide tawnaga lei gi ba kangu oi ba tar ga su ma khoi gi ground rule ma khoi chap chana madu implement tawraga tham gi da haib tar tham gi da potuna sum escalate to thropone na di lawe se deep state ki ama magi proxy war gi proxy agent mayam na haina report mayam sing se khoi gi taseng na toina khona zum hai ba phawon zum hai nungsi site na leng pon te haina ko mayam na thamnari pot se yam na chum wafam ne swaida khoi yam na nokning se andaki ngarang gi haib tar ngasi tar ko mari ne khoi gi khongjom de khoi gi layo kar ipai pu sing gi yam na maru ba manipur gi itihas ka thana roi da bonamit asida manipur gi leisure state song saktage national anthem yes aduga kaino sa upa hora abde sigi pot sida amuk koi kokomi gi women wing na tasengna manipur lengak sing se puppet government puppet politician sing ipai pu sing mafam khobum changbe yaro have se nampuda nahan thawal chapangam gi dabado chief minister helicopter selakhi bado chap chaba sogri yung badona arm personnel koi police forces me am sing lai helaga governor su moju magi cabinet colleague natraga MLA me am yauna ngarang adum tawkheba swai sida koina haijening idi aikoigi lamdam siki hanaga puwari ga sagon rala ba history me am amase tasenga ningthina
nainadaba aduga tasengna manipur gi lejeriba port mayam jisu Indian Union da 1949 da merge tawre haiduna bu aikoi gi lejeriba state ki songbu kalaga salakba taragadi aikoi still logic se glenga amaleris di satrang board matak thamba khongbi kongnau nadraga hi sena ningthau adumba sagon samu adumba ne aikoi ne haijaba aduga chamana pangkhak oi maramdi kai gi no haikanda at the time of administrative failure to constitutional machinery में हमसे breakdown तो मतलब दा emergency की provision and constitution of India ना article 352 दिन 360 वक्त थम ये मनुंग जगह article सिंग से मतंग मतंग ये मतुंगी ना union government central government ना मणिपुर दा सीजन रगा मणिपुर प्रजा में हम की वारी बस है मसी की root cause खंग का सुनिंग थी जन तबक से मतंग मतंग जाना पैकेट पीडीएफ से मैं एक शेंग नगरांगी खोंजोम दे celebration state song चान की बता अमनी नहीं थमनेंगे मरम दी कहीं नो हाई कांदा अखोई नुजिक सु still अखोई security advisor सी अखोई कुलदीप सिंह हाप नहीं बनी ना अखोई तसेंगा लेंगाक अमा मसी install तो चले popular government हाई बदु हाइबम थोक तर राइना खाली हुजिक ती मरम दी कहीं नो दा cabinet को तो expand तो वंगम दे मियोई trying to लेके तो मियोई मंगान ले रगा cabinet expansion गम दन ले से अच्छा वहां गमनी अदुगी मतक ता लेंगाक से दी मपान थोंग द थम्मगा मखोई न तौरी बंगांग दो सक दो थोक मयाम सिना center न साबी थारा चप दो ने कोई न उ बजे करी गिनो हाई कांदा article 355 से still हिंगा ले बितनो मरम वर कांदा even ngarang कोई ngasai mamang da haipet kaino na su waung mani na su pan bo hobi gi bako ikoi gi ta sengna hana digi le jabadum ek ni UP Act 1967 gi port amakhak ikoi na citizen authority hapa aganda ko 22 April 2026 notification nama joint secretary home na tholakpa gi matang ikoi gi section 43A of the UP Act 1967 reading with section 2 of the Act satnerani masi gi port se until further order harak port se yamna lu port namani adu tagadi ikoi gi manipur gi miyam sing se masi hui hangdong gumna uba masigi lengak sasan gi swarak port mayam duna emergency ki provision mayam duna masi hui hangdong uraga tanaraga ikoi gi uniform seliba kangu singjina kusira sida toning toning tawbu yaba gi port armed forces special power act 1958 si koina mamang da yamna diagonal oiba ek ni law ne na hairaga ikoi gi belly gi district sing dagi loktho e singi jaga khara le haraga singi jaga da madugi chapchaba implementation ikoi ngasi ude but hujiki UP Act 1967 jidi magi district authority haptana thamba port aleramba ngasi hapchalaga toriyo port singsina takpadi ikoi masigi copy to pi matam dum yengoba secretary to the governor p adagi staff office to the chief secretary p adagi commissioner home p director general of police p a secretary law p all district magistrate ADM sing p adag all SPs p adaga registered general high court p aduga director of printing and stationery notice board sigatang thoga koi state ki chief minister gi pa da nadraga home minister da state ki p de that means center na dum koi gi state kalaga thabak power exercise to we aba magi emergency provision sing dugi manungda ama oiriba ekoi gi ngasai gi article 355 to leibani na ekoi gi manipur da leiriba lalhoba mayam haib tare in particular na haib taraga di spoing na harga di aseng with the belly base in koina moine insurgents or underground organization mayam se totally one time the mutit kene na mamang da 2017 da orangani arugo marakta su hai home minister Amit Shah na thamgi wafam da 2026 27 da mutit kene haib du pandam du male na idlawe adana manipur ge sumba irang sing se ekoi ngasi khanariba ekoi gi hujik from to kano digi Tronglaobi to Ukhrul Unrest spread and hariba je escalator iba pot je masi kamta nate ekoi ngasai kokomina ngasi di hayengi achowa relay ma chatna ba sem sariba pot je amasida thammiba mogi magi kano se lengak da miyam gi aroi ba wahang hangba khongchat haiba pot ne April ko mga chat to je kokomina thammi je sida makoina wahang taruk government da hangni haiba sigi mamang da kokomi gi koi conveners oriba koi gi kano na YK dhirena thamgi wapam mayamam leigre adu manipur government da makoina hangadu wahang sing sida hoji anchor na hangbiru dugi pakhum so dum yaure na khale maram di wahang sing si masi taseng na dum mayam na hangnaraga su lakpa hangbangam da su leiba aikoi panelist kharana khara mai magi puning da natraga ouba wakhal leiba sing thamaga su ngasi civil society organizations sing na su lauraga su yamna phongna lorom da se taseng na ngasi hayeng di wahang taruk sina mamang tharaga hoji koina sum escalate revolution leiba sing matang da hangadore madudi wahang sing di manipur government amadi India government na yelomi muthat na ba hoji chathari ba proxy war lephan bangam marodra habsna aham wahang oi moigi ko kitang wahi bata sena bi IC posni ani subuda manipur lengak na kokina ko
terrorist sing ase muthal roi tra haibana ani su wang oi ahum su da Tronglaobi amadi ti ka som da thok iba thok dok che general sing phara ga wail chataraga justice phangalori ramyam je haiba poni manipur lengak na Tronglaobi ki thok dok ta CRPF sin kap tho ga hat ke bamioi ongi matang du CRPF sing du gi matak ta haliba CRPF sing matak ta kari gum action amata local roi drive wang ama manipur lengak na IDP sing asi masa masa ge mayum da janbagi matam chap chana pi bang amroi drive haiba amaga aroi ba wang subada taruk subada manipur lengak na kuki terrorist sing yo na sana laga thamiba su je advocate taroi da wang sing sine si wang sing si hang dengai mamang da makoi na thang statement da yauri ba si gi statement sine nga si gi Tronglaobi to Ukhrul Unrest spread da ina thamjani nge je proxy army sing sin raga proxy wa thon ba lamdam asida both state amadi center na loisin na thamni ba sigi matang da warashin ama prokna ba khona ba oina hayeng wahang taruk hangani haise sigi mathak da ikoi yam nuai ta base ngasi si chummi na traga la le haina baduna pot ama oiraga aikoi ta sengna Major General Sar Aleng Supreme Commander South East Command Naga Army NSN GPRN haiba amana ngasi morning 24 April 2026 ta kuki lalhau bani haiba arm personal manga hatle sigi singse under eso iba man busu yawi photo ure video ure ko hat pagi moi phum ga kom da thamba phumam dai gi ure adu sigi post da moina haire ngasai gi moi gi londa naga tangkhul londa lon mata mai ron da su hairaga masida Tronglaobi gi thoki bada chena ba haiba posu ngasai enkan mamang thambi gi do madmaina hai sigi matak da amuk su yamna nuai tri pot se ngasi sira khong dagi na sina ketel gi maraki adu vai bo da pung manga dagi na pung mapan baw da akan ma makan gi nomoi kapna bada ahan boina naga village guard hai tare ama sire aruga kuki lalawa ani madugi pot du so muk sire na hai pot amu so moi ohum am sung sire ngasi manga du matak da ngasi sire nipan ni ko nipan sire adra maduda madugi sire bo kuki ani dra krai da phangge ganda road side between Molam and Sangopal village under Litan PS ki madra phangge na hai de sigi post na maram wara kanda ikoi ngarang na han numit manga ni Tronglaobi gi pot sida madu JSC imung manung arag organization mayam ikoi yaw de ban mari leinai leina de total shutdown en tongna bagi pot leiring du amuk somna kanda valley gi area jaga de amna unrest lo ngasi ga tane ba ngasi mayam chana ri je ko hayeng chu dum sigi relay lei banina mayam kanna kano to establishment mayam kano to do mande but lenga kyo na di makoi gi notification sing thopolo lepte ngarang na amuk ikoi kano gi du ikoi UPA ke du thole ngasi na amuk Saturday mayam sing se suti lero except holiday da ta bana tana haiba pot am thole ngam marak ta ngasi di national highway number 202 se amuk yangang popi da Imphal Ukhrul lambi se loina mak ngasi thoiba ayuki kano da thon le amu oire adu ta ga di Manipur da ekoina ta sengna ekoi gi leiba pot tholi ba ngasi root cause of the conflict crisis kari gi tholi ba kamai tholi ba hai pot da ngarang han video clip amamuk ekoina kano ure viral oire mamang di koina Assam rifle na kuki lalo busing kangkhali kuki ga saminai kuki training tawi adu tawi na mayam mamang da haina gi belai ko masa aina haibe wante thengna gi ba social media gi potuni amu BSF na kuki gi bunker sabi de ngarang nan ama viral ori buji keno koi gi WhatsApp group sing ama ma paw gi keno sing da how far ke am chumila le have no let subject to correction oira ga jo adu ta ga di ai khoina huji swai gi matam sida Manipur praja ai khoi su ikap thokwa chap chabe phire am lobom thoi hana gi lenga hauji gi lenga haina umkhat ra ga leibe gi pot sigi pot mayam sing se thado ko dawne sengna aruga hujik su amu civil society organization gi oina yamna leading role lorga yamna thona phana ikoi gi su sahi makha oi ba haib tare ko ikoi gi inaw amakha santana hakpam se sigi potta ikoi yam noi ta bam ngarang thengnai ba madugi pot da mana FIR ama changre hai sigi pot si kaino ha kana yam sensitive oi ba kano oi ba pot amada ikoi gi 3 years of violence since 2023 under balancing same crisis different reaction why and to ba pot amako anaga just 2 months under Yumnang Khiamchan a government trying to rebuild trust between communities like boycotts call begin resignation demand question flooded makan itaw isi ko sigi matakta yam nungai tri jaina kaino da who benefit from Manipur violence since while ordinary people suffer some have turned crisis into opportunity in Toroganda ngasagi kaino hoisi yamna santana ha pam hoi kaino si masigi matakta wafam mayam si noi taw mayam ma thammakanda masi hana gi CM ga nexus lerga moidi machum jabani habida ni se irei se matakta samana ga toroga group amani irei ni mana FIR mas kaino taw khroba mali santa da ina ngrang hang bada yam nungai ta da ina hang mane ba sumba miyam gi thabok tori se pabung mani oiro ke tamo ke ai sa ko oiro thola ko fai ngang jeri sida hujik siam lu je hana gi lenga hujik lenga ina panjari se kem na te ko
पाउंग मनी आम यावी आई यावी सेज याम शांत फमी सौनिंग मन गिदना अखोना याम शांतना वाफम थंगदा आइना वाम हाइरो याम शांतना रिएक्ट तोई पाउंग को फमिना मने अखोना हाइबना नुमितु सीएम होजे अनोबो ओरिबा अनगे थानी फा खितंग हेलाइबा पाइरिबा खेमचानगी मागी केनो लाउथोपु नुमितुने सिदैजे अखोना ना खेमचानना मणिपुर कनमनी हानगी बिरेना मणिपुर थुगाय पने हाबि साउनिंग दाइना वाफम मोगा थमगिबदा मदुगी याम नुंगाइतबा दु उखनागी आई रिपीट तौजररोय वाहिदोको मसे अखोना थम्बिबो वाफम सिंगदुदा अचुंबा तारकपा पोट ngasi थोले adu aini yamba santa da haiba wante yamba hoju political parties sing पाबुंग मचुलाई मणिपुर DRPP तो रिजल्ट मूवमेंट साकतना MPP की वादन नतन को सिदा इज द NAIDB मणिपुर याम लेगरे सिम मयाम सेंगा सिदि कितंग सो अमुक हिंखलन बदि मथौ तारे अदुगा इखोइना तसेंगना हौजि केस अमा हेक थोलपगा इखोइना NIA द सिनरी हाइबा पोसिजु तसेंगना गवर्नमेंट nga ki कनो उसिन सिन ब थैदोक पयाना ब तौबा पोट अमख ओएब मरमदि मसिगी पोच आइना हाइबा नते नहान 2 April 2026 ता NIA गे एडिशनल SP मना मांग पीबा 11 पेज पाबा मागी पाखुम अदुदा माना यावेबा करिगुंबा अखोइना इन्वेस्टिगेशन तौ हाइबा तारगदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी मागी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन मा पीदे तौबा यादे अदुना अखोइदा मदु केस अमका की मतंग नि को मसि 2023 दा अखोइगी त कनो दा अखोइ NSN IMN सिग्नेबल सिंगना अखोइगी क्वाकटेल कोंजेल ने काइदगी अखोइ जम ngan ba ko ba ma hat ki bai matang da court alangam gi masa aduna high court laiba civil case number 631 of 24 high court laiba potugi FIR number 82 I close to of 2020 da kan bopi PS lo ko case matang gi chum tawno ko dagi khang ko pot ni ko sigi pot si tholam da de ko ju NIA sinare na laiba se si dum laini aduna han justice committee manipur paung dagi ko madam na jum am pullaga manipur gi lai report on kankhal alu hai pot ai ta ja howi madu gi pot mayam suma pressure je ikoina paung hoina sum high legadra ba lainga ta lainga ki lai riba magi advisory committee mayam swai da ikoina sauning na ikoina thamba je ikoi yam sauning ani kitchen cabinet अरे किचन पॉलिटिक्स ना हाई बस मोई छाउनिंगम गनेबा किचन कैबिनेट से कोई करम कांदा कमाइना हाई कांदा मागे रिफर टुवर्ड्स रिफर टू एन इनफॉर्मल अदुगा अनऑफिशियल ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर टू ए पॉलिटिकल लीडर हाई बनेबा दमाइना कनोगी जु खेमचान गिसु लेरब जाला हाई बनेबा मरमदी सिगी पोस्ट से किचन कैबिनेट से करम कांदा कमाइना थोलई वर्ल्ड के मयाम ना खंगर हाई मतमदा 1830s दा ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन की मतमदा मा की पोस्ट से इनकम्पिटेंट एडवाइजर मयाम अम लेदना मागी लीडर दुना मागी एजेंडा दा प्रायर स्ट्रग एड्रेस को इशू तौदो तौगी हाइबदा हाइगो पोतो थमको पोतो ngasi manipur da tarakpoda ngasi the kitchen politics the kitchen cabinet aduga proxy war proxy agent aduga muthat palai dana masigi profit to mayam sing se laibada activists natraga senior citizens natraga any pot lariba any pot sing sina ngasi larok mayam sing se nakong na matarang nam phau to pom chat pasna ikoi kaino si loisan bangam dana manipur gi pot se adum escalate to bune I just mind thang se okay thank you so much okay yam bhajan thambi de irang ja hawrak podagi ne yam chumi jana khoi gi akang high scholar mayam chin laibada different opinion aduga khoi gi suggestion mayam am pi dana laudana mayam lakpagi post mayam am laidi aduga ihau sida khoi gi effectively involved to Europe ko mayam se su akoi gi thangjilak pagi hai tero jana su san dik ju FIR pan bagi thambi ki ba sik situation ju tholak ta panate sik mu se mayam am laikre ba form su marik chu thambi nga sai gi zakiran su ka highlight to bi me pabung na su ahan ba highlight to bi ki ba akoi gi unlawful activities prevention act se si batang na pabung ga lak chen me se pabung hu ji ki dang thoi marak si dai da ga me na si ki kanu si evoke to sile si ki pose adai da mangon da extra nga sai gi koi gi power pisilak pe both central and state force ta pire aduna masida hujik lai ri ba irang thida kari kumba action kara paikhan na कोई पावर खरा कोई अरेस्ट वारंट यावदना फाबगी अदगी थीब हुंबा सर्च लोइन याबगी सिगुम खता जो अकन यावरे हाइतारे स्वाइस सेदा पबुंग कमाइन उइ सिगुम रेस्पॉन्स ना कोई अनरेस्ट से प्रिवेंट तोब ngamduribra effective oiduribra natraga कोई सी काउंटर प्रोडक्टिव ओइगद्रा हाबो फॉर्म जिने कमाइन जिने ओके हारि दो हान ले जबने साइसो हाइस को 43 AH UAPL 1967 असिदा यावबनि 2008 ता करकरे अमेंडमेंट तोरगा मथंग तोना 43 AH chanarapati kuire but magi designated authority do adu hapaga chigi level na siwaba yagani chigi head constable na mawba yarani ana mi phabada cognizable offense amada police na without warrant da phaba ngamba masana dum yauje ba hanigi CHRPC ki section 41 hojik na topa mahare BNSSK aduna adugumba yauje ba port aduda si sida limited ओरम पोट अमनेबा हाना UAP एक मरिल नब केसे सिंगसिदा DSP दिगी तादबा HDPO हाइतारे इंस्पेक्टर की मथक मोइना आयो ओरगा चथबा खोतबा अफापुन तौबदो
general in a poverty police assignment karimana ngamagachu adu migi port am lebe the UAP ICD maro and terrorist the lalongba insurgency haibetare adu unlawful activities tawba mayam che asigi tongana leba ek amana adu leibaduna ni akoi unlawful akoi ge armed forces special powers act 1950 to chatra bisu UAP na yai adega to pa ma pota chatra bisu pota bote mut kre ta da nisle me loi mut kre adu di si chatra bisu apa chatra bisu sina chung control to yai haibadu da even jiban ready na apa che long to o ma se operation na depress to na ba pot ni finally gram adu lak pana aduna 43 a to kachunate hana leiba pot da matin thon ba pheng bani che hanakti koi gi kano se da head constable ge rank na ba yarani sai mana na tra inspector mana tawraga phaga dab do asi ba yare haibana hana so dum leidil raga khara engine na tawsan ma pot amani then ani chubada sai ge kano na so hai do kirna sai do aina le pa case na ba ko jam langam ge ne pi itema ko jam santibala te ama makai hala adu de manipur me nai commission ga su yauru re state police na innocent I am chingna banina yaw ta budun amani ko innocent I am involvement to banina kampukpi ki police station da lokot pa phani adu sena banina adu UAP x yaw banina adu ki poda to state police na pai banga maroi haidla hane ki home commissioner T Ranjit na minister of home affairs even aba adu ga lo yaw rabani wede ta 24 ki adwa 23 24 ki du da adu ki chum tawrakta badagi adu de high court ki thong chi thin bana repetition am tharaga sumai when no higher state government na chu han over tawna na be ki request aware okumum to halakte anai an allow to ko na order to be approval order ma taraga anai an hon biro hare anai e counter epidemic period ai koi di central government na higher tabanina section 6 of the NIA National Investigating Agency Act haibum lebo asigi makada section 6 adu matung na koina lobang ama schedule offense do adu ki ta da ba du lejaraga su direct central government na loksin ba ma state government na pirak pa ma moina so moto da lo chuman leibum ma am chida state government na center da hairak pa sida center na Ministry of Home Affairs na NIA koida sinarakta banina ai koida lobang de hairak pa na ba adu already central government na pidrab jala kadore haina hangbadugi tawraga handa tangkun sara ka no ka re asida amu aroi boina sansamatang pirisi haidana tawgibana ba aduna da iba point di ena eda chinare no no chief minister no home minister na manipur gi haire hojiki case da nan hoilan powdra ga no sauna phonga kebani ma court gi order lawra ga phong hoilan powda court gi order lawra ga tawu rangani aduki port ado aduki da yema kanda state government na on behalf of the government of Manipur irabase home ministry na amuk ena da thadraga di long dev che amma makai ani sudore dra ador di hoi sida chief minister na haibun na lora moi haibu di na te ko che I bom changi dana secretary amani ramgani home gi or commissioner na ado home minister of home affairs to minister of home affairs na amuk ena da to na ngasi raga hayeng hole ni talo kholle haibe du mukti subject to correction madu mukti thajade aba ado na ji lawrabra lawdribra law majai ko ado state government ba na underestimate to banate chief minister instruction period ka to bani khot pani haibani na lawram majai ado hektar lawde ba je hujiki mamangda khabar da phongi ba ke china ko na lepi ba china sakhi na ba te na ya chuna gare harga ke prajati khang da kare na rational ka du doi no chinari ba du mu putap cham chinarabra haibi chu ko chana ma changya ba lawro haibana te lawrok pati ya de hoju jamang lawro ba jala lawdri ba jala hoi hujike angang ani duki matang dabuti ana e mi la me khola me haibi du bauti ko na ai ukil timam pura chapta dabuti hairo kare aduga tangkulani hatki ba aduju nongalaga sinei haibani dra adugi su lawri bra lawdri bra adu khangde ba lawri mati well good ko adubu NIA da sinaba exkersa pi ba thabak hapa
adu tordi amuk chu hanjele sai aina hairib do maduna problem si solve to gudab na te ba thabuk chu hap chi exercise chu pc awa badu da mateng pangu do ko loina mak na madu do objection leite ba but to gudab do mi hale re kana no khotok ta dak paisna na yom da no khotan na torga pung manga taruk tare ni pangi matung da ni mam langa ka dui se chilang de te mi ha pa ga tu thok pe ai da atu thiri haraga Pakistan ki adu chaw ba force adu mini kuni thoi da pha ba ngamaga ai khoi gi na tang tare ta thok ni ngi ka o gira tra te mi kunni phajala ka dore asida pha de ba adu chu thiri asida thaja gadra tabuktu tawre ba posum tawdre ba then ani chubda CRPF ki tawri pot lo na sumasana national men commission na state punima ki chief secretary da pigre police firing the orabadi police ki phabu punimda natraga police firing the mi sibu orabadi langera chungera FIR amde somo to lokal lu aduga magistrate inquiry musu taw haibana ba maramdi moina chumam taraga su chumam taraga su chumna ka por su kap talap su magistrate inquiry ma haibana adu cha manna hujiki si police bu national police ni central reserve police haibani army de na te bako central reserve police hoibene manipur gi miar magistrate macha mana magistrate pu hantana yengbu wana te mana tawudi changda bu ngamda bu yai kokthok kokchindo adu already judicial inquiry to haidu adu ginaba under the karida commission of inquiry 1952 harangwei thong firing to riba rims ki firing to giba CRPF ngaktani chena bato june 18 gi 2001 gi to riba koi punam adu yaujarak panina ai khange bako adu gi port punam to upendra commission ibotambi commission adu justice DM chen rims ki duna dandi bu phangi bane mato asiki tawri bu mayam che inquiry chida mamangai dadi judicial inquiry to waraga dum namchen nan thamnar mayam kali tawdar na judicial inquiry na hairam me ba hauji chei manga tara swai dadi human right activist hangalak pa ukin na so public spirited lawyers yaukalak padigi asigu mam thawhum de loyo hai gare manga adro ga du kai duri aidna court ki thong High Court Supreme Court Torpiki Kodong Chabachilin Rabnina, Maming doing a Ponto to Yara Roeba. Adumapu, Hoi Anipurgi, a Koi May of Home 23 Diga Horapado. Judicial Commission, a commission inquiry in 1952, at the Central Guinea, Central State Kana, Taweba, Central Natawani, Lamba Commission Haidana. Ko ge High Court Guwahati High Court ke retired Chief Justice ne ado retired IAS amane retired IPS amane Assam dige ma Kerala dige ma asi tawraga moi homna sabado tha taruk ai da je che hom bharaka dore masigi di si du kana go mantana question tawdri aba ai koi su tawdri araga court ma se karma tawram na loidri banina sarkar na ayaba pi banina hoi affidavit lising kun contract tawrak panina yam changam baye adu ba chai rom na chang bu di khatang hakmali dana adu ki port chu losen me chumi aduna hojai lochla pada ina ni di sason tawbsi thauna ma yam darkar leiba adagi tai state da Assam ki CM Hemant Biswas agona ma ya phaba phatta badun amani na thauna le na central ki prime minister ga se ko da manga taru natro asi tawbangami adagi sai ke aina amaga hani foreign lakha ma yaugera deep state oigera ago chumadu loina muktar me ko sai kanen char na so hari do rule of law chi phajana nga aba state government na mating thokna list 2 constitution the period se chief minister the period shakti public order law and order police asi mai makuta leidorim hadi state ki makuta ma mane state ki achi leiba the directive principle of state policy makada mato karmaina governance to godam ne chi ta ibani good governance karmai to ne chi world bank ki definition da su yaurabani yam lei gale ba aduna ni judiciary haiba executive haiba legislature haiba sida executive china IPS IAS MCH MPS pass tawrage hekte yade train tawi adu judiciary ju LLB pass tawrage ukil hekte oibe yade AI bar ke kanoma thai aduga loina chenara mi makhada practice tawi jaju oibe du ukindiki khallaga muk training tawi
executive ka judiciary ka hanjan jan haire matik chaba qualified wherever about the training to with the legislature he haiba kandadi politician ki khanga damne politician ki qualification di chai train pan chorba indian citizen oraba manipur da oraga manipur da pokpa leiba adurti bjp congress mpp aduda manipur gi sida yaw yareba adu manukte ki chai kun manga suraba aduga indian citizen oraba adu mla mp lepe no other qualification ngawloi da bane hai babu yaude adurti adudagi lakpanina law maker oige the law gi mechanics oige the gari ki workshop ta changadore miduna buldulation ma khangdalaga di law gi mechanics adu the law gi abc do khangdade kamanu law semdori no practice ta udu ukin gi di aduga kanu administration gi ias ips gi di moi di train tawi aduga law semgadori beduna hoi adusu constitution maker na singna khanabada lare hebang akana law maker si legislature si ONC parliament si ONC haiba no lare hebang akte khonai nate koi longmi ki khonai ni 90% na longmi ni adodi IAS IPS na traga lare hebang akana MLA MP already how can koi lare be sing lare hita sing kanan represent tauni haiba ki right to equality ki question lakpadu da bole padi lare hairabasu haitarabasu ado vote pibasu MLB amana chief justice amana piba votuga kuli amana vote piba du an disap mana gata bna haiba theory du da lakhi bana ba aduna laire kara haiba khara khang mu khot pagi darkar du di ko na lakpani bayam se mana bu khunai mu oibi dam ta lakhi bana ba aduna luchilakpuda akhoi gi sason che khaitang upa thokna tawani adu mudu tawraga de akhoi kana kana gum hoje ma thagalakpada yauri Zaman na la kamera also kada penal singama samu mutunda khongda taro en tagni ibung ibe ma hoje hairi ibedo tagni tan te tadri bauda ko discussion tawini discussion tawde ki natro bimolga atharga chali bedo handakti Narendra Modi ki choron cheba to thaba yadre chi discussion natta bada maya machina launa ba khongna rakpudi paisa changthang na thaki kibnatra likewise akhoi sarkar paiba ngamdalabdi to ai chi mayam launa rakpati ki to ka president rule to banatra president rule che yade mayam launa rakpati amu sason la ibnatra sasona chi chumna to dre chumna to na haibde gi di me chai thabde gi do di ju de chen kwali du to rage aruga o mi du phare na la kadine ba even madu da to dra ga so ko lai re ba adu de kuna hana haibi yadri do the chain quality to honna ba combing operation to na ba high court na local haidana bar association aduga citizen for justice na chingbana akan ma pressure pb ki thabuk amsu leiri bana ba aduna sarkar se chapchana hogal hanana ba ekoi khuding mon democratically legally lawba neina ba darkar ni pangangang banate kona thoraga khongban tawraga koi yopak pairaga khongban tawraga lepak ke cheba tawdab nate miyam ge debating world oibanina khanna banina basu yam darkar ni araga smana losen okay pabung thank you so much pabung yam phajan thambire achumba maksu akoi democratic society madri from time to time praja singi leiba aduga stakeholder aduga CSO singi miyam gi from time to time democratic protest aduga raising their voice sidi adumak matam gi sutum tawdana leigadawa makhak oibandana aduga koi manipur society da sapabung na samarik chuma thambi ke MP election da kon ugi ba changes atagi di hojik mayam gi na push tawri ba sigi more or less hai tari impact redi duma koi na uba phangba pham du sulai aduna koi law bole pe ade demand akoi gi justice asum masigi da makta koi gi khongpham chena duma manga changsin ba masigi demand to bose le pe ade he ba pham du pung thambi dai pabung saratam lak jegi pabung hojik si miyam na justice demand tawri justice law de koi justice phangan bi waina ada sigi marak sida iho hobada aikoigi kano security forces ka prajamiyam gi marakta muknarakpa pamda violence ba thodok thok mayam am uri aduga makoigi security force singi mai kai degisu akoigi mayam marakta akoigi lamhen tu henba akoigi violence be chathara ko yaw puna madu akoina laksina ba hotna ba siguma khongtang je pakapini kan moi degi response na lakpa ka sutum yawri aduna sigi pabung lakchaning se UAPAC invoke torok pasina mayam gi tawriba akoigi action and reaction live situation duk masibu control tawna bai damakta akoi masigi posi evoke to form je lakpa masina
masina lakadori posina akoi huji irang thoiba mayam leidiba akoi gi tension leidiba sida action je karamba mayom na chatkadori bino masi laksina nabi damakta huji pamdaba kano singsi laksina naba gomna chambi dor hen changchin dori ba natraga akoi gi huji ki akoi gi protest to mayam thoglaiba mayam sida ida akoi gi hena power sina bam chung sei sara sara ga tok tori ba ba form sima adu masi je effective oi ba natraga akoi gi counter productive oi gadra ha se pabung gi mota so kamain thambini khanda ga debadi Siki root cause, Hosik way of Hosatari, but see Manipur with Toy, but she carry no hypo cantabum sang. A quick she matang to my name totally about when Kandaba, Kaluda, Mayam, totally Shikari, the Kino Hypose. And Hajigatin, a hammer down to Hajigatin. A shadow in the silence, I be the way among the Butkum of Mikarana, some channery ago. Among Bashida, Butkum of Mikarana. Madude, a quick Butchikaran was it Tibum Sangapa. Adun makoi burchiti ubangam ko adu shadow in silence amamba du mami sing du ubangam na matu mami du thi do ga koin amamba du thibam sange ba ko adun aina hajabaduni hoji manipur de leriba atu point amana manipur ki MLA khara nupi khara leitra moi gi ward ambunga show da atri either in newspaper do or so adu or akoi gi discussion do or so akoi maitai gi nupi MLA simota akoi gi West Bengal gi MP singna akoi ngangbiri ko national media the parliament da kari ngangi iban se Maharashtra gi MP bune su phajana ngangbi khare magi kaino kini mai nupi do self power ki masan nupi kanano adu dagi aina hajabasi torong law gi thoki base torong law bi si mana hil leire matham de jeklai army gi post ni leire se ko mathang CRP leiri bani moi ani post si cross raga kugi na changa moi target to base moi na kabi basu akoi gi RPG kumba akoi gi rifle da fit to raga kap ne ba adu popi na moi local na sab ne masi akoi gi moi khangdana army cross army si din dang de century to raga moi maya du ta kamai tu changi no su moi su khara fault le ba moi manung su inquiry gi tarung ngani masi akoi na ain hajaba to hoji boot me amna sanai basine manipur boot ki sanaba moi khare ba ko aduna hoji matang ji dai hajaning bati chief minister choki munna simat to osi ko chief minister choki se munna thaina ma mangai tana ningthau khuba munna ba da parja ji ngam khoi le tana wa khare hoji no chief minister choki munna ba da parja ji ngam khung tana wa li manipur da chief minister oining de haiba ko aduma MLA ko khara thole ri phagani aduga akhoi ihal ham ba se masi akhoi na ngasi parjana nang isana haibito solution abu parja sing MLA phamnai ba sing sina ne manipur da kamai do shanti legedab ni haja ihal ama priority 1 task number 1 ne ba ko aina hajaning bati shanti kamai to leini haiba si khale parja si kamai nungai ne legene khanbi ba masi gi mahutu da meeting chataba kaisule te ba officer ma hangbu ju i thok thon ba mafum chelaga irang thon ba ma chalu mafum gudi mote matung de irang da thui ba ko adu di irang thokte mote ma chau chomina phamo adu manipur solution ni kamai to pura kane kan dio ma chalu mafum gudi irang thui ba ko adu maming tha poni masi matik chaba wat padagini ko akhoina democracy manipur le si bukaram makhan gi democracy no ne ko matik chaba phanai ba sing yoru mati ngan si manipur da ngasi thoi ba ko aduga please for na give solution si kamai to report kani hai ba si manipur akhang hai mayam su leri ko ad think mayam su leri mo hin khanaraga akhoi oi di ba si kari no si solution si for pe aduga moina march ki 26 march dai da mon target thang bani displaced person sing ni mayum da halan gane na hauji ti april lo rectore ta tha mi helactore adu de moi displaced person ju ko dai lek ra ke hausi bo moi je missing person ke sama na gre kanana chu kai su haina gidre kanana su government su haidre akoi na su ningsang dre aduna atopo aina hajaning ba mana akoi sirei da manipur da se torong lau pu ro am to no mai kam na ga se akoi parja sing tra shut down to ba adu de gi lili thing ba to ri mai tha ba khot ba masibu akoi moina kaino ma moina amurum dilla ma khalam ne ba sanari ba se akoi masi wakhan se adu gi mohutu da akoi na community hall sing sida ne haja phajanu wakhan na khoi sumain tori sina ti khoi kamai tor ka solution por ka te na khan mana khatra nei khan je madu ge sorok to salaga khoi monu machine wahan na wari si aina mafam de sat ki hare lamji de thingi mi am sidana
nang lepa ki charu yaw da bra ai seli bi to ani ma chat pa nati ai chati ya de thabak chat pa ne ko chat pa ya de ba de ma to som da chat pa ya de som da salu hangalanda adu nang kai mu khang de lepa te moi de hena ai ne hen khanjei wa khan lepa ki tamok ti adu su moi na ai on question mang ai kai su kumam de ko adu ba akoi gi CSO ro amo ro wa khan kitang khan den ba akoi numin mangani matam chai hung matam se akoi punsi da mun la roi ko ngasi parja wari bu khuti mak se parja gi akoi manipur gi parja na northeast ke state nepal le si da manipur gu state bu akoi parja wa mu lei di bra akoi mu wa bu lei te prithvi da ge national highway ne india government thing e adegi manipur da curfew de thamni adegi internet thing jin gani ko masi lenga ki drill le mu oi khre ba parja de tear gas ka po chu ka chi to chi kari no hai bi wani ta ngai masi kar ma makhin gi lega no hai ba parja bu wari bi si he no wan ba se akoi parja gi lega lai ba lenga ki lega lai ba parja wari parja si he no wa le ba wari ba se khitang jai phan ba sem bi hai ba to adu lenga ko we si de lenga na ti hai ba ain hajening bati akoi ju haini ngai le ten war pani akoi economically soi ra pani akoi social yamu so akoi wari yamu haini ngai le ten akoi parja wari moina military operation ba akoi coming operation de tawo ching de tawo plane de koi darkar liti problem je ching de noi ka ba tamba ta ha wan bane akoi tamba te gi ching de noi ka pu ti tan ko moina kumder hat na tup tan tawri si akoi moina mathak ti hor pon na ching de hor pon na tro Tronglaobi de ching de kumder ka pa halam mani akoi tamba te gi ching de sala ka namun halu te bang si bauta masi akoi na taw te akoi pai de ti yen je no object si akoi totally different no re masi akoi na khanda de ko masi sing na khanda si aduga aina mizoram da kamai tor ga moi serji kamai de losin gi khangbiu totally military crackdown top ne hauji military crackdown si sing taw hai ko coming operation to ba moi la men ba sing loin pharo ba border shell to ba border shell to ro ade ching the coming operation to money problem piece adu delivery tana chief minister ji wo ching di yaw de bra ba ma wari se ko ma set pa ya de chide khulai tar mai ma thau do ba su ai sing a men su mu tak se ri ai di khalu ba da yam na nuai je de adu akhoi si di akhoi gi choi de ba se nga si par ja akhoi manipur ba ja wari ba se akhoi gi anga ma tau sing ki na choi gi ba de gi ne ha je ne ko akoi gi choi de ba se aina masing khang den ha je gre khage maning thogi mutung de gi ne manipur ja chai chahung ma kun chura bani manipur ja wari ba se o chai chahung kun chai hundra tre chai manfu mu se na te ba manipur ja wari ba se ti o india da ti lu ra ga akoi gi marjere ge min chu ka shi yaw ti ko akoi gi soi ba sing ji nga si gi soi ba se akoi gi tungi generation hai do ni matam de hangai karam le ram do bra chi bu mon su to mam dris kai gi no ai akoi mai ti sumai na no mai kap se le adir parja sing gi na yo to ten tam pa shat ya de kari to di sumai palang de lang e mai tha den khot na ching no mai kam ne lambi de mai tha de kai to tu no hai bi wani ta thong dok shi bo ba adu akoi wa khan siri thing ga ma chang e ba akoi na hoji to ri ba sing chumda bra aina kari ma thabam to di choi masigi result ne kari phangi ko manga si numit 5 days shutdown gi wana ti hana su masing khang de to kre mati soi gi basing si akoi na lesson learn ma sang e ba ji mai na hajening wati akoi ngasi wari ba si kamai to wa ba ji phagni ai ba si phamna bi sun ngam drum parja punamong na akoi unity ma one body chemaga solution ma pura pa si matu ni manipur yai fa pani hai ra ga i rusin je ge soita pabung ki phajaba mot myamam thampi re huji akoi irang thok ma tam da mayam se shutdown to ba ban to ba blockade to ba lambi thing ba se handa kisna suna ta na koina lisang sit ne ngai degi government da kai ma pressure am pina ba impact am sagana ba hona matam da akai to movement praja gi mai kai degi anga si protest myam chatharak le do ga si consequences ta koi gi miyam da awa ba ana pi maruina koi gi protest yari ba sing gi su awa na no gi sura ta la ga cha myam su yawe do ga manga ga su myam da su mamang da su manga la do ga
अखोई मांगजखरासु करिगुंबा स्टैंड अमखक्ता होल्ड तौरकांदा गवर्नमेंट के चप चाबा अखोई जस्टिस अमा करिगुंबा पोटम फंगनबा लेपसी हाइबगे समटाइम्स अदुम स्टैंड मैम ले अदुग मरक्ता वेरी अनफॉर्चुनेटली कोई पाबुंगसु थंबिकिबा तंगाई फदबा अनाये की ओरो करिगुर समाय लाक मरमदा मरक मरक्ता कोई भाव तानदबा हाइतारे सिगुंबा यावबसिना कोई मसेंग मरक्ता हेना अखोइगी साउंडिंग हनबगी रुमम खक सेमबसु अदुम थोइ हाइतारे अन सिगी मतंग सिदैसदा आई साइसु लेरे अदुगा ओजा किरंदा ओजा इज सोशल एक्टिविस्ट हाइतारे हुजिक चथरेबा मैमगी इरांग मरक सिदैदा अखोइगी गवर्नमेंट पिरक रेस्पॉन्स सिसु असे खुसु सिजो कोइना कमाइ येंबा याय अदुगा अखोइगी खतंग खतंग सजे क्रिएटिव ओइ भाइतारे स्टेक होल्डर गी एसओ कोइगी सीएसओ सिंग येरु प्रोटेक्शन खिलिबा सिंगी माइकै देसु consequences अमसुम इफेक्टिवनेस अनि सि येंकान हाइतारे ओजा एस सोशल एक्टिविस्ट आइ मोच हाइदा कमाइ एनालाइज सो आई थमजगे सिगी मतकता ngasai mamang da pawng mane thamge unlawful activities es ki matang ju yaurga ai khara dum thamjage ar yam tendanga thamjage ai khoi ta sengna haiding asi irang thuisdi yamna chief oiba makhalgi haiba tare yamna less expensive oiba scale da direct war to honbe aba potu to buduna bu koina proxy war haine sigi potsi kai no haida sponsor ni providing fund weapon training to advance their own strategic interest while minimizing direct confrontation and cost na madugi magi keno da kari haitare definition da piraga leira bane si koina haibana te ko aduna arm conflict ki potsi gi potanga sai gi to budai koina malim gi oina mayam ma hai koi gi zathagi ba proxy war sing maming leira sing the Vietnam war adagi koina Korean war adai Angolian civil war sigi pot mayam adagi Vietnam is a classic proxy war ni ka hai ni ko adai many dozen of conflict wars in 1946 and 1991 for the qualified proxy war and can declare to mayam ju lei si de koina hygiene ina hoji koi Manipur da ngasi thoi ba Iran crisis mayam sing se kadai dagi cholak thole ino hai ba se ai koina ngasa hai de due to the ngasai gi ka de hai tare moi moral responsibility lobungam da by the elected representative party in particular na hai targadi kaino da maintaining social order and protecting individual rights and promoting justice side se moi mathau ne ba koi gi na te ba aruga amuksu leader mo bata gadi sumaina thengnai koina a leader must prioritize an agenda that address core issue hai ba pot se sigi pot se madrama gi service quality growth innovation praja myam khane man loi man yat ka da ne ba sigi pot mayam sigi manung da hai tare magi ngasai gi critical analysis of regulation adagi step ngasai gi kaino hai tare regulation internal policies aruga cultural kaino gi practice myam dakale have da ngasai gi madugi khoi gi pillars of policies myam nung da yaw ga dam have da ngasi policies myam du yatram ni na mapan yalak pani na mapan gi pot myam yat pagi mami de ngarang kongjong kaino num da tai ren mamang da hai du sina ne ba aduna ngasai pillars of policies myam do magi potential purpose adagi paper ga madugi myam jing khoi na thengna ba larik ta kai da thengna ko myam ko MHRC to bu da thengna jang myam jing chai da di makadang na le rame ai koi khang dia reality de Manipur di yaram dre adu tagadi khoina haina swai de khoina han khoi gi he thamjabane na khoi keno jiauri daw kan han obim jigan jadi keno gi bong keno sakre sei de khoina amar mukta gi wari se khoi Manipur de khoi thopire ba han mayam je adu gumane lawe matamdra mana am pairaga masi scholar ni aruga magi living teacher ni Islamic scholar ni adu dagazu mana 1858 tekina 1931 da heng tro hat kiwa 73 years suraba ahanje masi lion of the desert ne haine magi moto da kai thami we do not challenger we win or die haina man sathagi potna da sengna haragadi magi yamna maming leiba pot amakhak mangonda ngasi malem na ningjang nga leiba je amar mukta gi pot se magi lion of the desert se sima onju lei brand khali aina kan da ko adu da mana hai matamdra hai defending peace and indigenous identity against persecution and mana madwaida ikoi no ji thole ji cha manana an myam tholo lawri main tawe siga sa manana ikoi na an myam ji khulai paraga lal hause haibana te adu Vietnam na USA United States after a terrible war that lasted nearly for 20 years sai tare 1955 de 1975 lo chingi da mogi defeat to bungam gi kai no hai kanda makhoina legendary warrior madudi India da gi lor pani moina Chhatrapati Shivaji se magi keno du gi keno du da ikhoina thaja ba thamaga confidence to madugi poto mai baki bnena mogi matam du gi Vietnam gi president na haiba adra mana kanano magi ning do mokki magi matau tam who was that great king and press media na magi mai pa matam hang da Chhatrapati Shivaji ne hai against the Mughal Islamic terrorist mana matom na khana gi pot tau gi pot mana tau ya Vietnam da kari gu magu mom leram ta kari khoina world se rule tor ngani man hai gi adra mana madu mai pa matu na India da visit ko da tuan phom sing samadhi me am Delhi da red fort kai da pu kan da Chhatrapati Shivaji gi di yaw de krai da na Maharashtra Maharashtra ma chatle hek yo bu phom da man lewa pairaga magi bag ta hapchal le hai bi wari asing mani ko kari gi no hai sigi athobo popo lewa
मागी पोंगनफम मागी मोंग लोइब लेवाक्सिना आइगी लमदुगी वियतनाम सोइल रापचल लकांदा मांगम थौना लेबा सिबाजी कुंबा सदर सिबाजी गुम मयाम अमा तौनबदि केन हायबा अदो ngasidi एकोगी लमदम सिदा यामना थौना लेबा अहल लमन मयाम थोलकपा वाफम मयाम सिंगसिजु इलेक्टेड मयाम सिनको लीला ड्रामा गे nganga के हीरो साब थोलकपदो उबीबा देन ngसाइना ममांगी सांदगी पोट याम नुआइतबा नाहावरगु थोलकपदो तौबीरिबा पोट अदो मखोगी सिंडिकेट तो मदुगी पोट लान ओल सिंडिकेट ना महजिगी एसीएमदबा ममांगी सीएमदो मान उनबदुदी मतम लुपा लाख अनिगी पैसा से सीएम गे रिलीफ फंड हापगी उनबने अदुगी फोटो दो थादोरा कान ngasi admaina propaganda tawbunga mine adu FIR chale haba pot ongla yam nuai aduna sigi mathak sida sigumbo constitutional crisis leire adagi khoina breakdown of constitution machinery leire huju still article 3 ja chanaram gani na khoina hai chanari na khoina hari po che leiba mo ilisa chajatuna ne haire adu daga sumba political function torba loina stable oidraba magi party ki policy plan program yalaga madu chatpane haju chatpu uraktraba pot mayam sigi mathak ta ngarangi April kuma thoida madugi thola iba moi kuni thola iba pot na ngasagi khoi unlawful activities prevention act 1967 ni porom tholoi dana empower to police ta na daga authorized officers sing to riba pot sing do kitang mu hen malle khoi conflict ki manung jagi solve to ding manung sa khoi hana gi lejari ba armed forces special law 1958 se yam draconian level law ni masi pot si hingchai te magi law ni se phakap to gi ba ama to gi ba mayam sing leibu mathak ta madrugi na sathi ba pot ama मधुगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक मधुगी मनुंग दुदा हाइबा तारे को मतम दुम एकोइ स्वाइदा मी म तालौना स्वाइदा फाबा अदुगा अदरै फाबने कोमिंग ना फाबने ना पुलिस ना केना पांजन बसिंग जे आई सादा एकोइ द थेंगना यावख्रमने आइना तसेंग एसपी उनगे इम्फाल चलकांदा कोनुंग ममांग द फ्रिस्किंग कोमिंग तौदा फाबने चेकिंग तौदा ना हारगा पार्टी अतोपोंगी ममिंग पनिंग देको अमा थोक पांजलगा नु मंगा तरुंगी दम अत लोकअप त थम बुक तौरिने सिकोइ सिगी पोटसे हौजि खाना मनिल लगिबा अमा तौगे मयाम आई खंगदे मी खंगदे अमा खंगदे मसिदा यामना साथिन तप 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 एत फाबा याबा पुनबा याबा पोट ngसाइगी स्पॉन्सर तरोगा फंड प्रोवाइड तरोगा वेपन मयाम ट्रेनिंग पिरगा तौरगा लेरिबा प्रॉक्सी एजेंट प्रॉक्सी वार मयाम प्रॉक्सी आर्मी मयाम दुदा तखाइगे इतना सु एब्रोगेट तौगे लेतना एनी कुकी ट्राइब एने खोइना इंडियन यूनियन दा मणिपुर 1949 दा मर्ज तौगिबा मतमदगी 1956 पौता चनरकपदा एनी हाइबा पोटसे हापगा एनी कुकी एनी लुसाई एनी कनो नागा से हापम बोट एनी जाब दे बेरा कारने लौथोक्रब 1956 दा पार्लियामेंट लौथोक्रब पोतो 1995 तक अदवाई दगी हौरगा हाइतारे पाबुंग रिसांग सेम ओरिंगाई दगी अमुक रेकमेंड तौनबा होनरगा नम लाखे पोतो सिंस अखोना मसे कांग्रेस की बीजेपी वांते कांग्रेस मतम नो कांग्रेस हाइबो वानी को कांग्रेस की मतम पाउंग बोबे तब 2003 दा अमुक मदु रीइंसर्ट तौसलमिने रीइंसर्ट तौसलम काना 2003 दा रीइंसर्ट तौदे मोय कुकी की जलेंगम की याला इमोरंग दा अदुम यावरगा तारगा ngasi 2005 दा स्टेट गवर्नमेंट मसादो कानबिरगांदा मोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम का सीजफायर एग्रीमेंट साइन तौनो हौरे कुकी लालो बुसिंग जे देन 2008 दा गवर्नमेंट दा अमुक इन्फॉर्म तौरगा हे सी फाब यारो सी पुनबियारो नंग स्टेट मुंग लेन गदमनी मोगी बिजनेस कैंप पी गदमनी सेशनल ऑपरेशन सु हाइब जे मसी एग्रीमेंट ट्रिपलेट एग्रीमेंट साइन गवर्नमेंट जु तौ याव गदमने ना मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट गवर्नमेंट सु की कनो जिंग असि तौरे देन 2005 दा तौ सरकार मखाक तावर करी याले होजिक होजिक डिप्यूटी सीएम ना अनि पी मनुंग दा निमसा के जिंग नुपा खनानो मदुगी सु साइन तौ दि मकोक ने मधुगी लीडर मैम दुगी अदुदी 2005 दा सु एक तौगिबो 2008 तगी निमचा के जन पुद्रोकिम नत्रो 8 के मतुंग दुदा 5 के मतुंग दुदा 8 के मतुंग दुदा अदुदी नेशनल हाईवे सिगी इम्फाल दिमापुर लंबी जे फुल्ली सु तौसी मखादा थमजनगिबि यानो पुथोरपने नाइदि लवी अदुन हुजिति मणिपुर सि येनरब लेंगा एना इकोना शांतन नान हाइबदा इम ताइ यामना फजबो वाफमनि मदुमाइना इकोगी कुकी गे म नागा गे म ब्लॉक सि मैटे गे म ताना होनबुदा नागा गे जगा तो मिने लेरम जगा ngasi मैटे गे कुकी गे ताना वनरंबा अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट द इंडियन यूनियन दा नोमै काफल नव ड्रामा तौरब मयाम सिंग प्रॉक्सी एजेंट मयाम ngasi कोकोमिना हायें चकनि गा हाइबो सिंग मथकदा अमुकसु सिगी पोट मयाम जिगी अगेंस्ट लावरिबो खोंगि मयाम जे ताना तादना फाब की हनबे यानब की पोतरा अनलॉफुल प्रिवेंशन 1967 की मदुगी सेक्शन 4 की पोतु अमु ngasi पुसलैबे से ना अचौबो पोनमा सेक्शन 4 की ngasi की ए की पोसे पुसलैसे ना लवेबा मरम सिदा यावे It empowers the police and authorized officer to arrest, search and seize property without a warrant. They have if they have the reason to believe that an offense under the act. मधुगी चैप्टर 4 का 5 तक मधुगी कमिट तौरे हाइबदु थाजब तारगदि हाइ पोट यावरेब अदन ममांगदा एखोइना मसिगी पोटसी मपुंगना चनद्रगसु दम चनरगा लेबने साइ पाउने याम चुमेबा सिगी ममांगदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 चनैङादा हौजिक हुजिकी UAP Act 1967 से मसीगी सेक्शन 17 18 20 से लालौबो सिंह फाब मतमदा लालौबो मरी लेने फाब मतमदा लोइना पामन सेक्शन 1 अम ओएबा अदो सेक्शन 17 18 20 से करी यावरी सेक्शन 17 दा राइजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट directly or indirectly अदो से याव जे 5 years
magi jail thamba aduga life imprisonment oibi yaba fine yaubu yaba haide so participating organizing direct in the fundraising raising of funds for the terror act to later number 1 section 17 da 18 da unlawful punishment for conspiracy attempt to advocacy abetment incitement or terrorist act to yaure basu chamane sai my punishment do require evidence to prove conspiracy or involvement se sitting asi phangdam loi thadokpa adage mo ahum subra section 20 da UPA ke kainu da punish any person who is a member of terrorist gang or organization involved in terrorist act hai baneba si punishment is chamane adage da court na si section 20 ga 7 18 zila amatum da court ki duty makak lei mari court ki duty di kaino court focus on finding substantive evidence of active membership rather than just association hai baneba si portion court na thimatam da di madu pot phangtra kana mayam thadu eba ari ene se tabain ta gudna nakala ma chakre ko aduna semjin sajan bo wai mayam nam su dum phaba pun ba to ya ba mayam ma just head constable ma dagi hawraga mathak tong mayam da loina pi ba ba hana acho khara chaw ma da khara wang khatpam da piram da gi nem thar ga pire position ta khadi akhoi ta sengna yam luba situation na ma da ngasi manipur lai re ngak yona luppa sinking community oidrobani ha ba pot singda ngasi de akhoi na kano elected mayam sina is unable to maintain law and social order magi maintaining social order aduga protecting individual rights and kano di promoting justice akhoi na haiba first and foremost duty magi moral responsibility law da dagi kaw ene akhoi na haijari se kaino da first and foremost duty on elected representative is to protect the dignity of the house, that is to protect life and property of common people like be say makhoi makhoi changde adu yam phajaba na sai kaino na ong thambi gi do tamon thambi gi pot am yawe ba kaino da akhoi na pawung go thambi gi pot am da yawe kaino da manipur gi leiriba elected no pi me am je nibsa kip jen gi tokro kim yaw han singi tokro mo songi separate administration tan ba de koi mi wona lawdre koi pot de ko phage phajana pun gi pun jena koi na highest my highlight ji kaino da manipur gi apun gi saktam mo na ngang ta ba ko ki community ga tang mai khum bu ngang pu gi sawwa ni koi na highest ko mi oi ba mon tin ba kai de ai ma kan masak loin khang ya hana social pa pa nga dum kaino to bu nga te wai dai adubu maduda nupi me am lari ba singsina ngasi nupi amagi masa ani apik ani Tronglaobi gi handaki siba matam da wawda condolence ki wa pham amata ngasi uda ba se yam lai bak thi aduna elected amagi ekhoina mamit chak chak tilaga mathamoi da ta son achum ba mana thin ba dong ekhoina wangang ba singina taw iba pot se makhoi makhoi gi weakness to aina tasengna soire ai lale mina hari chumme hai ta gi kidan khandara ga tin yo taraga thabak to on thopang ngamna hona ga do muhutta nganga iba pot mayam se yekna ba mum khalla kanda masigi pot mayam tawri aduga sumba irang thologa irang amagi irang than nanjana ona bada ikoi gi Tronglaobi thokpa hek loi gi baga thining gai da pot ama muk thole thinum gai gi pot da kai gumba ko ki nian ta na ba pot to home minister miscommunication hai administration madu gi pot ko khandre rai lam draga so kari gumba madu siram ga di manipur gi maithai mijam mayam kari orangani hai pot ne beligi aduna sumba pot mayam ji sathara badina sigi pot mayam se ekoi thengna haragadi ekoi hujik manipur da ama mukta ge pota we do not challenge we win or die have se lalo yaw je gulai pai je have nate aduna ekoi lion of the desert have do lion of the northeast mayam ama lebi po se torokanda ekoi tasengna sumba ek kai ka lang mayam thuna ba ngasai chat pa yadana pot mayam ama pot torko pot mayam sing se masida kibum thokte aduna ekoi swai da ekoi punjal lakanda apun bagi oiba phire mama yamna collective oiba pot ama lobo sumi aduga sumba irang tholopon nungai da thodo wathok ki da thokpiraga ban toriba mai thai ba lambi tholi yam man yam me ba ko koina loina yaw ba ngamudar ko but hygienic bamna ban koina blockade natraga shut down torko matam da manungi oiba idea se kari no khangdana tholaga thakchalaga chasalaga ngauraga utup paraga mi gi gari da kalura thomura tawba mi mayam yawe ba ko wahi wata phajadaba simba posidi cheng chagring amana cheng ko umang thu ha ba potni wakhal mapung phada ba mayam sing se laikai du gi leibiri ba madru yawi ba lai lai chu haire ba gyan daraba mayam duna ne makirang silent tor thambiyo natraga di aikoi lambi se somde ju phau ya som phau ya ba da even nurse amana yam pendana ngarang Facebook ta social media thengna da kari ai hospital da emergency gi medical gi chaliba akhoi se lambi thasalaga chalandana somda chalu som chalo je tobiganu nakhoi sokpana lakpa mayam dugi akhoi na hospital da jinim or private hospital laiba mayam akhoi na mamang da asokpa laga di hana layeng janab laiba akhoi na noi akhoi hore na mafam do thengraga di madu ikai ba phaunai na taga nuai taba ki ba phoi da haiba wafam sing na thol yam pendana haire ba migi nurse ki aduga moigi uniform am lai jaitana ko masi selaga ntraga hospital card yalaga chalaba press ki on chalaba emergency ki water supply ki chatba pot mayam dudi mokoi lambi je pulle da thingjan mota machet khra da su kha ga thangda bane gari achobo chang am da chatpa yabagi ko aduga macha ma chatba loin thau loin thingu yaye ba adubu thamakta dana even
ai sa theng nei singam kha da ekhoi gi press ki bok chalandra bra ha da loin chi ta changre khidang maning hambira se sa piu kai na ko onjan na batan bane num chatle but mai tha ba hogre yara roi kai na ko mai du mata da sak pani chong gi chai du ma hai gal ga dum chat pa ya ba do taw de that ai mai ben se ya pa ba ba yawi mang the press ka ya le chalang go kai na ko se khoi press ki myam chamina press sab kan theng na ba bo tu ni even press ta bauda adu gi almain to ga dinga sai mayang lanmi myam ma pangi la iba kangu sing na RPF na natraga CHAIRPF la keno na camera thugai ba adagi ambulance tagi mi sing daraga phuba phuba ti phuda mali sing daraga ko da mukna ba adagi somna kanda protester myam da ti da phuba abu mayam ama mon tawro do pot myam ama masigi yamna unlawful oiba human rights total violate order ba then ko somdana violation tor ba du somdana constitution of India na right to equality right to freedom of speech and expression adagi right to life mayam ama ko de pira kanda lai ba pot se constitutional measure protection safeguard amatta pangda ba se masigi pot se nungai te aduna aikhoi panelist amo ina su yamna sengna dong dong ngang ba sing se we are just turning like straight trees who always cut first for furniture habido adugi poda tar to eva aduna sigi potsi mayam se lengak sasanna matik sana khandaraga magi tawphom thokpo lawphom thokpo masa masa gi moral responsibility plus as an elected as an legislature amu oina legislative assembly da phama kanda law maker men leiba makoina tawgada makhoi gi thabak thorom mayam procedure mayam singse chongan ka laga chatpa yagane khan bo wakan do madrugi escalate to thropo ngatani kidang wakan phadabi yona isman thamse takna last one amtang lakse gi pabung da pabung mu chikse pabung su mamang a khogi yamna hybrid warfare hain thamjage khogi deep state ki adagi external actors ingi mayam thambi gi pabung adun hojik lai ba khogi manipur gi existing administrative structure hai tare basida manipur gi se hoju thoi ba conflict se मसीजे हैंडल तौनबीदमक्ता मतिक चाना मपांगन कंद्रप अदुगम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ने कोइना हुजिकसे प्रशिप तौब याब्रा नत्रे हारगा मोइसे इनहेरेंटली लिमिटेड ओइरबा जाला यादबगी मकोइदा सिदगी हेना कोइना खुचे समाइना सांगदोके सि कै तौगे हाइबा यादबगी मोइदा ngамदबा दुगम लैरब जाला अदो इतारगा हुजिक कोइना जु उकिबा UAPA गी थमजलकपदो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ने चंखिलकपै महुत्ता इरांग सिटेम थनबगी टाइप अप्रोच सी अकोइगी यामना फोर्सफुल है हाइतारे फोर्स हाइतारे सोमदने फोकस तौरब्रा हाइबे वहंग सुम यामना हंगदरे हाइतारे आना हौजिक से कॉन्फ्लिक्ट से कईगिदमक्तनो मसिदा मकोइसे स्ट्रांग इनफ ओइद्रब्रा मसि हैंडल तौनबा नत्रे हाइरगा मसि इनहेरेंटली लिमिटेड ओइरब्रा कमाइन थंबिनिगे पाबो अखोइ प्रजा मोइन हिंगबदा अखोइदि फ्रीडम ऑफ लेतना स्पीच पामी एक्सप्रेशन पामी अखोइ राइट टू लिव हौजि इना इजान हाइगेबा किरण हाइगेबा सिंगदो अखोइ करिमुक अंगदरेतना हौजि लेपाक हिता ngasi लो लेते अखोई हौजिक एक आई खंगदे हौजिकिदो मोय हौजिक एक अम सेमिदो हाने अवाब मथक मोइना अवाब हाप्तुने अदु प्रजाद मुंगनाबदी लेपाक के अफबगसु ओइरोय प्रजासिदी मोइ नुंसिना आइगी इचासी लम्हेलेना फुमे हुते फजन वातान प्रजासिंग नोइ अखोई सि प्रजा नुंगाइनबा उपायसिंग सेमगेन गवर्नमेंट सेमगदमने एक से थमजल एक नुतिगे अखोई युमदे थोक यादे दी अदु मेमोंग द लाक्तोरिनेबा मोइ तिमो सुमाइन तो अखोई अपामदी नुंगाइने हिंजिगे हाइबि वानिने अखोई प्रजा मोइने नुंगाइने हिंगके अखोई खितंग चथोक चसिन बौद फ्री ओहनबियु अखोइने थोकलेइबो खोलेइबो खुतिमक्से अखोई थोनिंग बनते अखोई इसाना अखोई पीस पामी को प्रजा नुंगाइना अखोइबु नुंगाइने हिंगी प्राबा मोइ एक नुतिगी एक अमम सेमो पास तोरो अदु प्रजा के अगेंस्ट लाक्ता प्रजा के सिविल वार रिवोल्ट लाकनेबा मधुर मोइने गाइदोइसे मधु नति अखोइना ngasi manipur de leiba lengak si aina hana su haijagre hojik akhoi si de leiriba sibu akhoina nungai ne hingjeke te akhoina thokleiba tawri khuti mo self defense ki mong tane akhoi manipur de leibse hingba se hingaroi de akhoi ngak thok che hoge ne thokse toloi bane akhoi yum de ler di yum da dum hatu rabra natraga mapan thoga akhoi ngak thok se ken thoklei ne ngasi lepak aina haiki madu da hoji isan kiran no jam bajan thambi gre adu understanding am de lena si haibi wanita चलीब थोलै मैम से यादें थोलैबनी अदु लैगासिना मोइ हाना आर्म स्पेसिफिक लेरे मसिदाइसु आर्मी लेजरन खंजे अदु मसि यामना फत्तब अखोइगी 1942 द ब्रिटिश ने सिमम लोद मोइ सेमथोकपि वादे ममिन दो थोकपि वाने बको याम साथी बनेबा अखोइगी हानिगी लेगा मतम द हौजि सुप्रीम कोर्ट दा अखोइगी मैतै मचा गी हाट की 1530 लेकेनो लेबनि सुप्रीम कोर्ट 29 लेट तो अदु लेरिबनी हौजि पेंडिंग हौजि इंक्वायरी कमीशन सिंग दिने आई वास गातने बको लो की हौजि मणिपुर लो लेते
ko lawless land ni hoji sirida man tongning tobuni aduga hoji protest hayeng rally chakne am se akoi nuai akoi awa sing copy on haijabane je very some yam wardam dairabata akoi parja se nuai ne lehen bio peace han man bio haibegi point me am do adu main dia du ne haba aduna sumaina sum tawraga parja da sum yengna parja si yengna banati khan bio ko lega khina parja yengna banati parja se nuai na thamba se lenga ki mathong ni noi na thau famrai bi se moi mathau khangdre hai to tare ai wa pham tati tawde thabak tana moi na tawde thabak on na teina re haba on na teina re ba wa pham chai losin jage okay babu ngam ngai jai oza kiran so za ten tak na lak se ge oza huji se koi ki there is a big question like se koi central or ga central or state security force ki matang da koi achopo question ama ka irang ja hobu dai na lak ju so achopo question ama ka oi de tuna koi gi huji lai di ba present na kanu hai tare security kanu me amam lai di state ki center ki me amam lai di masidai sida koi sometimes government na akoi gi order pi de na daga ya da bari ma koi to bangam da ba tau da hai bana chingba aduga koi to haning ga mafam khara da na koi na koi pudam har ka protest ku matana mo ki mating hena fudo ko pot ma koi na upa kumba siguma pot me amam lai seida masigi pose lai di ba central security forces sing sigi akoi gi khang hai sing tham na bada akoi gi india gi adagi policy ma gi makha dagi su dagi hawdaga moi de season na bani proxy ne dunia dai fa fa ma amam lai asigum masina akoi gi governance ta kamaina complicate oheli aduga government ki side gi so ojana manga thambi ki ba koi thinung gi du su akoi gi civil dress la pada akoi gi home minister na sengdo ki bada koi de moi da assam rifle hai ta di kari post so karam ba commander ki makha la kono ha na chingma du phajana sengdok tab me am chamam na po ga dum lo sing gi ba formam lai de asina koi de governance se hena complicate ohen bagi moi disi gi response na ohen bra ate haraga koi huji akoi da currently missing oi de ba koi gi inclusive situation that solution je oja ka main tham bining so sidi kaino ne koi gi state amagi magi tawgada magi state subject se state an inti jana taw pu matam aruga center na zo state sida indian union de yawa state amani ai koi chapmana ba miyeng da atop state mayam amada ai union gi leader oriba union gi minister oriba mayam sing se sina mai magi state ta thopagum na khanbirak ngamba matam do adwai da aduga koina tasengna constitutional safeguard protection hai base karam kanda phanga kanda karam bai koina ngasidi constitutional kanogi rights adagi khoi gi mayam sing protection mayam sing je phang gai ta gadi elected mayam je hana matik chapa ma change ba mathona leiba ma makoina matik chadra ba mathona leitraba aruga division of powers constitution na executive ki legislature ki judiciary ki na piri posting ni sina season ba ngamaktra ba mai magi matang matungina elected leitraga na bureaucrat officer mayam na handak mayam ka karan tawre na mayam ma hainai chumna tlam na ama oigraga even kano da tender bok ta minus 30-40% da lawle ka haiba pot adagi som da MLA minister mayam leitrabni makoi makuchal makoi na kano tawi haina pot mayam ma sumba si lan nadar chumba na mafam ma da thamgraga da sumba tawi ba pot mayam sida iramdam ifurup izati imalebak leiminari ba furup kanglup kudi nungsi chanana lei jai ba taraga di leidiba leaders mayam singdo madar sab chaba makoi da mipum khudi makta magi respect aruga my honor aruga sincere aruga magi approach mayam singche yamna phajaba pot amaka changem madugi pot matam do loina makoi da leiraba qualified oraba aruga leader amoina ikuna train je mak aine he haijaba makok masa adana asang ba bogi mayam ama chingba do maina magi lemin kudima colleague cabinet colleague councils mayam natraga MLA minister mayam natraga praja mayam je mana leader mo chingna chappa ngambagi thongna do mangonda madu leina ba khona raba adu tagadi koi constitution na piriba liberty equality humanity justice haibase masi phangani natraba ikoina tasengna hojik rule of law leite law leitaba leibak ni rule sanadaba leibak ni haiba singse masi gi pose dum taraga tokani aduna hojikti conflict se yamna complex oba pot amada gyan en tadaba pot amda yamna confusion yamna contradictory oba pot mayam sung si nong moi tole ebo sigi marak tole iba mayam singse ikoina tasengna haraga di aina masi am kuire masi sahi kenogumba manga trek ke mamang de iba article maga pandam delhi de ko are atopa khoi gi thawalom da maga phong de igi da maga aina article ngi igi sen mayam yam sauna gi ko ele bol lemning ba bol le pa kango sing yamna reaction akan ba laki adu phong gi article de ko
sabi tharaga chatpa kanguna miyam gi mute oiba khak ngamoi miyam gi tabuk tawang ngamoi han title thon mang I ge ba sigi article yam irame article ira kan da mi se khana ba hoboin to e aikoina hai ba pot to gi loksal laga ira I pot si karino kiran gum kai su khang da ba ngang amana sibo yong na khallaga di manipur gi thing teng da ba mayam dana kiran gi pot da madu gi support toroga madu ge na phaja ba pot pu thogan traga guide toroga advice toroga kiran je magi wafum swai je soire magi je sum mi se la le haga chamin ba ya ba mayam lai ba sing se ngasi de an khadi thopi re an me am thok tana lai ba sing je thopi ra ga di aikoina ngasi se panel lam la ga leba ki issue nei na ba da ikoi gi kaino se itiki pa na traga su nei na ba di yauri ba ko sigi pot mayam je ina hajening ina nei na I ba pot mayam se da ikoina people ki voice people represent toroga lairiba mayam sing do na praja mayam sina hawgala kana nakoi pamdre nakoi to du la le si sem do oina lauri ne ba civil society organization na traga protest demonstration mayam tawri sing je masi constitution ki article sing na dum provide toroga ayaba piraga if peacefully without arm chatlaga di yai habi je lairaga leiba je masi fo with even uniform set pamrak ta ki injal laga tawibra masana tawibra praja mayam phuba naiba olaga nungai ribra adra nauri kapa mi phuba adagi moina han hoba nung tha ba je even nauri kapa je camera thugai ba je police na army na traga sivai chumna gi police tawhum thokra ba sir nauri kapa magi pot nahan kangsi yer magi pot adagi koina SP na sengdok podana protesters sing dagi torok podagi sumba nungai ta thokuni hai adu nongala kan mayam ma मिचम तब यूनिफॉर्म सेप तबू थागलेब देन अदु थागन कोने स्माइल नान प्रोसेस फाद मोइनी फाकान सिविल को पुलिस ओरमे काइन थोलेबको सि नुआइतेब अखोय मसेन स्माइल लंगनगदमते ngasi iramdam ifrup izati da ngasi masi wahaliba mai horiba chaiba se muthamina ji haib taragadi ekoi tungi kaino surol singi damakta khalaga thabak kar torom ji haib taragadi ekoi punna leminaraga su ekoina toriba makoina toriba pot mayam sing se masais da ekoi gi lobham thokpa responsibility se mai jaga leibsina sabchan lorogadi mai ji muthatminragadi araiba potni mai se muthatpa moda ekoina mai chak leibada thau hajen bi phimda wahi wata raga ek mayam ama chathar agadi manipur da hayeng ekoi hujiki UAPA ki potusu oireng khalasi madugi potuda mi ma samnai ma tinai ma smai toina pha horkondana fare akhoi mayam se civil society oigera protesters mayam ura phabi ro haibada thambam changadore manipur da madugi lockup natraga jail lairagadra manipur praja lak kaino sida kunthra mari manga leibisa chingi jaga singse masir su ojik naga go ki tawna ba na maikung da to mayam thongna ebako ada valley ge jaga da mite community leiba singsi ge manung da mayam amana lak manga ta thorko da leiroi adu sigi potsida bab hena tahaning ba last oba wafam amaka ngasi kaino ji khana ne no ji debe ji aina thamjaning pot amaka lei manipur ngasi protester wo tholok po singsida ina kara kunba मंत्री मंडल सिंगे नत्रगा फमतोंग याइतोंग फंगतोंग सिंगे इमुंग मनुंग मागी नुपी अंगांग कयाम यावरगबे हैव क्वेश्चंस नि नानो का वांगखेमलोंगे दा मेगाजन मचाना बा थोलागा तौगी मदुदी आइदी मदु कनोने खंदे ngaktangi tar part oina ui maka tabu ugide ko summa nataba chap chana thorog idri yam matik chai phai handak achauba relay ma government lak tinga da government lak na ba ko komina chau thodang ma logi idri yai tedim ground dagina thau ground sakhiba pota even I hijack roy the karam AC MLO gino hijack lambi da mask kupsalaga mic kupsalaga ising yen torom meba masak expose to deba ko adamaina tholoko da MLA singi di kayam yami adum bosing duna tholaga hujik shumba irang se yaw enkalo ASP gi masana DG gi masana IG gi matana cabinet minister gi masana chief minister gi imung na taga MLA singi keno na pull up auraga ikoi chumi प्रजाना हरिसी अखोई तौबम थोन थोलपदो मसिमतंगदी सोल्यूशन प्रोग्राम होंद वाखल तामिनबज मथौ ताई कोकोमी गी हयंगी खोंगचत्ता हंगिबा वाहंग तरुकसिगी पाकुमजु लेंगाकना पीरगा मदु लेंगाकना चिनगतद पीबना तब थबकतो एक्शन न ओंथोकपदो मदुगी ओंथोकप तारगदी इरांग से सामम फतरसु सामद यांखैदी हेक पीरगा थबक ओंथोकप नमिता तंखाइदी लोइरगनी नाइ स्माइन थमजे ओके सर कोमम तेंतन थंबियो कोमम तेंतन थंबिरो याम तेन थमके आई याम नुआइतबा मुजे वीडियो दा सिक्योरिटी फोर्स ना स्कूटर गुंबा लंबी लेबसिंग द नोंमै कापसलेबको मदु नोंमै कापसिम द मफम मनि द उरे अदु मोइगी अदु कनानुम एक्शन लौगदबनी को मोइ कमांड तोरी मी दिस सोइरे अदुगा अखोइदी आइना अरोइब हाजे अखोइ प्रजाजी लाइफति बि नते को लाइफति बि नते फनाबेसिंग लाइफति बोरम बय कटपुटी ओरम याय लाइफति बोरम बय प्रजादी लाइफति बि नते मोइना साननिंग मोंग द प्रजा सानबा यारोइबा मसी पॉइंट्स लास्ट थमजरक ओके बाबू ओके थैंक यू सो मच याम फजना बुंगा थंबिरे अखोइ हुजिक वीडियो दसु अखोइ सोशल मीडिया गी
प्लेटफॉर्म मैम अमा सिगी मतमनी कनम हेक तोबगा वायरल तुम चतो मतमनी लोइन मखंगी उरी बंगातने दुना अखोगी UAPA का को इवोक तौसलकपा से मैम ना चोबो हंगनी से एक्शन जे कदम दुना चतुनु काइना हंगने दुना force alone cannot resolve the conflict force na akoi gi leiba huji ki leiba conflict praja gi protest praja gi ngasai gi akoi gi justice demand tori bese kanam thaba ya gadra haiba gi achobo wahang ji masu leire aduna hojik si matam sang adagi lakpa koi gi hogal lakpa tension aduga governance ki failure da makoi yam chaung uga phangre hau gi bacha hi khres tam ko hen mayek seng ubangam khre tuna yam sensitively yam khuthulak pa issue sing se akoi gi solve to ngona bai da makka thabak ona miyam da uhalak ta ba pelak ta mayam duna sigumba violence sing su escalate tabak na bagi hena wang khala kan trigger ta holak pani ha potum su akoi gi mayek na seng bo fam na ba dum tham jage duna hauji akoi gi thoiba ngasi gi akoi than jari ba dialogue ki topic si Tronglaobi de gi hauraga Ukhrul fopa sandura iba spread to iba accelerate to iba ngasi gi tangdu laita dra ba phibam ma create to iba si masi karam hana laksin ge de ge ha ba si it's great concern amaka oirabani aduna khoisigumba mayam sustainable peace amaka akoin hujik dakar oiriba sigi pose restore tawge hai taragadi legislators sensi achoba role ama laire sidi this is something we cannot ignore tawba yaridam because they are the representative of the people ada moi gi asigumba political will simine to mak dakar laire si yaudana akoi yaridaba pondana aduga inclusive dialogue su laire aduga structural form simasu gam dakar oi makoi gi mathau se tuna mangriba hujik already trust ki deficit sima chaw na leirabani hujik state asida aduna sigumba sing se phajana akoi gi chumna mamangum the way forward to changsile harakanda order du khatang akoi na restore to na bang hang ha ke akoi na birang gon nem thana ba tap thana ba for season abane khangde maybe by using any other means aduna taba aduna nem thaba se yaroi da bandana akoi gi yamna sensitively natuga akoi gi with accountability Junction bagi kanu tu madi am tangai fadre hujik sumi am sina hai se akoi Tronglaobi thodok action am ta uhanda ba thabak amoin am ta uhanda ba akoi gi paikhalak ta ba kari gumba makhak kanu tau da ba du ka hen na mayam so hangi Assam gi West Bengal gi irang loira matung da vote loira matung da sorry adagi lakpa koi ahen be additional akoi gi forcing ahead hai thoi sing thoi ba counter insurgency da hapchilaga hen na tawgani ka hai ba tha ani gum changani ka perform sina su hen na miyam da khoi saung na halabra du ne violence escalator am trigger ta holak plak ka hai be miyam la hangada ba na te hai tare so ngasi ke koi dialogue program si matang tension jare ko gi thoram se saruk ya biduna mapung fan biki ba ngasi gi kai khumna jari ba panelist akumak pabung sharat ozakre na madi pabung manipam ka son thagat phongdok jiri hayeng sulam da mase thoiba tongan bai susing matang da ne janbi tan ja doi ko gi dialogue ki forum na puduna lakje ge miyam sumso da meeting da bi pum nong pam ka hana kuram chari Haksan Panatamgi Hairabadi, Kiram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dosu Hogiti, Awang Bathaki, Healthcare from Labada. Northeast window meaning tabiriba mayang punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna
retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi hausagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak mityeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak Makada Pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau